minutes after 6 a.m. Out of paying the Yankupon said. I said that Ben, I would demand the D. I don't Ben, I walk out the funny D home. 0593406565. Hello, good morning. Good morning, DJ Hitman. Me patch your frozen. I told my mama your last opinion. And I pay you the Yankupon say. I no pay Yankupon Shira on us and pronounce and the Abre. Amen. The none of me the Yankupon Simon, Konubusia Fudina. Amen. The son the Yankupon Sikesi, Emma, Mammy, Mrs. Pisla for Sue. The bits on Nebusia Fudina. Some Yankupon Sikesi, my dear, with my phone in Omunquan. Was Madina on Nebusia. Auntie Mary Lakeside on Nebusia. Me son Nebusia, me boss near Nebusia. Capotania or School Jansen on Nebusia. Oh, yes, with the Montino. Amen. Amen. Yeah, that's a seven. So, what to me, a friend of paying out what was said that at the about 0593406565 0593406565. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch your frozen. Ben, me catch a few time come to fire. Ben, and I'll pay you the Yankupon say. Amen. Good morning. Too bad. 0593406565 0534-050-199. Then Yankupon say, and they are Wadana pay. Good morning. Good morning, Brackwabra. Maybe job, quite saying. Brackwabra, Yamiado, me who you announce where. Yamiado, me who you pay, and then Yankupon say. Meto on Cassia, and me who say, Obia, no, why I do me pa, do me. Brackwabra, on Koma, Wabona, no pay, Medawasi, na Mefa, Wakunya iso. Na me say a man sign at the phone minimum for Kwaku 49, I 49 nana. Well, we need me beer, we need my shot. Na Sebi, one who baby a medu. The one who said Sebi, me mama Betty Swa, Mr. Any Dimu, Medina Hupondi Paucho. What's the any panel, Mr. Yapim, my Betty, Kabibi Gumasun, na me who's a me, mamma also, na me marafom, because the mamma for ma, and Casabi in the Putam and Gobadi and Bonfan no me. Intimate rado from Mamma Bambi, Sammy Mamma Hosua, Mr. Mompim, my Betty, na me marafom. Brabra, Yamisha, you were Juma, right. Yamisha, you good morning. My dear, Asante Zungu. When you go one day with you. Amen. I like it, Casute, Michiana, no pay. Against Michiano. Papa, Chasa, why am I dumb? Sorry, I remember do baby, I'm a permanent word, Yanni. May you remember Mammy Nana, or move down, Frammy. Dear, Yana Casata of Yahua, I encounter you. Amen. Amen, Asante Zongo. 0593406565. Live on Facebook, live on YouTube. I'll pay you the Yankupon. Hello, good morning. Welcome, yes, sir. Welcome, Martin. Me patch me just your frosting. Your friend is Sarkodie. And I'll pay you the Yankupon Sarkodie. Yankupon Shroud. Amen. One somewhere they are brain. You made the Yamiasi, Emma me your name and ma. The Yamiasi, Emma me sofu penny, Honorable Bishop Richard Jeron Doche Ahiagbede Adona International Ministry Software. Me the Yamiasi man abrabo. Me the Yamiasi, Emma Miniazila. Me the Yamiasi, Emma Mrs. Tamrikua. Me the Yamiasi, Emma 499. Any Asante Zongo. Me the Yamiasi ma DLFM phone nyina. Any Callers Association phone nyina. Me the Yamiasi ma me the Yamiasi anopay. Amen. Right. Amen. Good morning. Good morning, Marco. Me pass your for saying. Although it's legal no good. Yen the Yankupon say. And I pay the Yamiasi. Oman the Pabiachi. My team is on phone. Come, my team won't come. My team, Mama. Mama and can. Dear collectors of Sefin, Misana Paway, Yami Shrine, no to Yempom. Amen. Amen. Where that say. Good morning. Good morning. Man, dripping us human up pay and Yankupon say. But I Ochetiam Pon Yankupon Assay and Opay so. But they are saying, it's common of pay. Now, on my Ghana, it's men trimple them in cat, DLFM. Now, tactically, no.
da nyame ase bebree pempen so a anɔpɛ ɔde me aba bedu da nyame ase ɛde ma Ebeneza Ado ɛyɛ fɛnti de sɔfo a sɛbi anɔwɔ me ankasa me sɔfo pani ɛyɛ pastor Emmanuel Ayitibi ɛyɛ fɛnti ko sɔfo a ɔno na ɔyɛ district pastor ɛwɔ Sunkurudie mu da nyame ase kɛseɛ pa ɛde ma ne pa men twem pana me makasa ne enwo bebree makra na no dey Johnny live on Facebook 0593406565. Anidaso Wɔhɔ Obia. Hello, good morning. Good morning, welcome. Me ba chef for saying. Yes, sir, for you kasa sa. If you are not paying na Nyankopɔn ase. That's why Nyankopɔn say na on ade ni bi. No crap. If you are trying for radio no na fe menti unka ye pa. Atu unka. Oh, na me say bi ampo nya mo ni edi ni yie. Oni ebu di abusia ko nyina edi ni yie. Oni ebusia edi ni yie. Ena nkwa sense awade ama so e kama. We be bobra. Amen. Amen, me that's it. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Yes, sir, me patch your first thing. FM Biodu. Judu ana pay na Nyankopɔn ase. The asi. Ama dear colleges association forum. Nyame asema Hitman wonu abusuafo anɔpɛ nya daje ba becheche etu yempon e kai sema etu akoma so metumi tu anamo anɔpɛ nyame ase no me fiefo nyina nyame ase ma sister Obi oton sa to me kan mo o tie DLFM anɔpa anajo nyame ase ma abusuafo nyina amen amen me da se do. Good morning. Morning, man. Me ba jo anɔpɛ wa pomu te say. Nyame do mo de ache. De Nyankopɔn ase na nyame ase anɔpɛ. Na bo mo de nyame ase. Mama ni me bishia nkunu menana no. Adofo nyara so fani bishia. If sugar, the right with an assimano. That's it for me now, my bravo. So, my dear, show you so. I'm going to see now your honka. Don't want to remember my pressure. The redemption of something, not going to. Amen. Amen. Yeah, that's it. Johnny live on Facebook, live on YouTube. 0593406565. Madam Sarah Pamford of the Bank of Ghana. I'll pay what's what the Nyankopɔn said. Dominante, amen. Hello, good morning. Yeah, good morning, sir. Me patch your first saying. From a fire, my friend, fit of an opinion the Nyankopɔn said. The Yamias is what my baby appear. Obi Biara no pay, Upia Company, Bian. I didn't find a corner of a massive game. Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning, Lokovna. Me patch your first saying. Pachaku Sinu, artiste. Yami ado me hoya pa kusia. Ado pay the Nyankopɔn say. Lokovna, so them ya konya fuso e woni nim. Ama yan kwani ahoden. The solicitor ya ne ruade bi afayen fie ho. The solicitor ya ne ruade de adom ye. There was here jina so edana se. Enu ncha no pay de ruade ase. Ye koda ye o ma le ba so okra ye nche ye kra so ye ho amasem anapese ya sorry ni ado fonka ya te woni ya te DLFM ye ejuma na ye onu ewade na wa ye enu de ka che yesu si ye dana se ene dey etutu ya kwan hye ne nsa ye sɛ de de bi e na be si bia onu ewade ni kan fa ne nan si ho ewade mo bi biara nkoto nso hwem amane eso sin ye no onu ewade e ma ne ma ye nso ebi sɛ so okra ye ni wa ne nta bank spend so obehwe ye so ye ho masem ewade be di ne bo hye so e wo ya brabom e wo yesu di mu si amen amen. Hello, good morning. Too bad. Every time I come in to tell us how to pay what the Nyankopɔn said. Good morning, I thank God. Augustine, I go for every time I come in to love it. What the Nyankopɔn said. Hello, good morning. Good morning. Me patcho me who you pay for saying. Your friend Area Mama, me free pram. Area Mama na pay the Nyankopɔn say. And pay me the Nyankopɔn say. Ewa ukra de bia odi assembly ba na mafa
Anɔpɛ yi so deɛ ɔyi baeɛ no papa. Ɛde ka mo sɔfo kasuntehu because kwesi ada bia yɛ asɔre nti we deɛ ɛbɛ invite no aba. Nate. So ɔbɛ yi nyama papa ama Nyankopɔn hyira o. Amen. No hyira yɛ maame ɔdɔbroni. Amen. Nyankopɔn hyira no ma na kukudura kuma. No ntumi ntu ndi nkunim. Nyankopɔn hyira mu nyinaa. Ɛni mo sɔfo kasunte. Yo, mate, me da say. Hello, good morning. Morning, DJ Hitman. Me patch your first saying. Anti Mary new DJ Hitman, elected. Me patch no pay yen Nyankopɔn say. Nando pe nyame nhyira wate. Amen. Nyame nya okɛseɛ. Amen. Nyame ntu wo nkwandem. Amen. Nyame ma wo more years nka wo years mu. Amen. Ese de bia adwene nyansa ne nimdeɛ na wɔde ma wo no. Efa ya brabo mu. Ya kolesi ya brabo mu. Amen. Nyame nhyira wo. Amen. Sɛ wo ma yɛ bi, sɛ yɛmfa ntu yɛ kotodwe mu, ne yɛnso yɛmfa mbɔbra. De besi yɛ nyinaa yi. Me de Awurade asɛm awo ne wabusua nyinaa. Amen. Me so mi ne mabusua. Amen. Mama Majo last of ni nebusua. Wasti ni nebusua. Roman father ni nebusua. Mo a mo what station ni so nyinaa mo ne mabusua. Ni DL collect members nyinaa ni obabusua. Ni collect nyinaa badi donti omo frɛ ede Awurade asɛm omo nyinaa mo nkwaso. Na me nhyira yɛ na no pay. No ntutu ya na mo sisi yie. Na bebi a yedi yɛ nan be sibiara enye nhyira ma yɛ na no pay. Papa yɛ da wase. Wa dum ni mobrohu a wodi adum aboa ya ma enne yeso wo han na beto yeso no atidan ka udinda adum nti amen. Amen. Good morning. Morning. Me patch your first say. Asɔre fɛmi na mi kasa fi dodo a. Na no pay yen Nyankopɔn say. Anɔpɛ yi mi de nyame ase ma wo nkwa. Amen. Nti mi de nyame ase ɛma mi nkwa. Ɛni yɛ mi de afi baako atuma ehwie ho. The Yamia say, I feel me the Yamia say, I'm a bushi na name customers, master remain na me the Yamia say, I'm sure. Amen. That's it. Good morning, Hitman. Thank you. Thank you, Jesus, for another wonderful day. Nana Kosia, Nana Brefi Safwa. Ana di we ba no pay Nana Brefi Safwa so what the Nyankopɔn say. From me get to dance so man. I don't pay me the Nyankopɔn say. Yela busia, I DLFM adwuma kwai. Odo broni na busia. Get to the free dance so man. Go for nice and pay what the Nyankopɔn say. Hello, good morning. Good morning. Mani wapo we. Me patcho me ho ye na so e. Dami ado ansa brani afenya. Yo, ye na Nyankopɔn say adopɛ. Ade achi, Awurade asan bie enkwapono no. No correct. Nti weto ayeye enwum ahye Awurade bie ni mu. Tuni nyina. Anapa Yesu ka ye ho. Odi yeche. Yesu ka ye ho. Amani remo ya bebrese. Sasase eni dani mutu. Before tutu kogupu mumfa. Esuro okaya oda. Nami sifa oda uradi. Wakuma mudi yina. Nasa uda onyanku. Uda oni asa owa. Sasasi eni dani butu. Before tutu kogupu mumpa. Abrabo esuro okaya honda. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Mrs. Minta. Yeah, bakoba. Anope wapo mo to say. Bakoba anope mape mu ye pa. Also de ye de. Nyame adom me ho ye pa ye na Nyankopɔn say. Anope ye de nyame ase.
wo yie ni adoye a de adoye anope ya sorry ene ya mani ebusu ya boni bi ensi chese ma da bojo moje di emu afuntane ama ntini ni nhoma ni ade wo ye ni pedua mu ye eduma na ye okase na waye ya sam ni sa den kanidi ye da na se ye fi mu ade nyina ye ni fi ye ma no ya sam nyina ne se asda en kanidi ye da na se obekọ so aye kase e wo ya bra bom DLFM nti ye wi fi ye ho e kata so pa mo be ka ye na se da be ma no ye da na se da kwabra Mrs. Mita. alo pe me da se wate Amen. Nyame onye okese. Amen. Nyame ka wo ho akwani esenyi na mu. Amen. Yo bone ko ne besusu afa mo ho wo studio ho de. Embe mu Yesu dim. Amen. Esan se mo fa nyame adwuma, na mo afọ adwuma pa wo se nka asofo ni mpelifo bi na eye. Mo afa ni nyina to mo ho sa mo ye. Nti no besu mu afidi bone no ono abeto ne fidim. Amen. No besi se bone bi no ono abetom. Erade nkwaso nka mo ho. Na de bi onye okese ko si so be ye kese pa da kwabra ye de yami ase na no peso e wo Yesu din amen Amen. Hello, good morning. Good morning, Obrakop na. Me patro no pay your for say. Ana asia to ne ka sana. Ana pay ye na Nyankopon ase. Ana pay nso ye da asafo de ase. E wo ne Bible na ne hwe so pa wa hwe ye so. Ama de pa chin aya hu wie mu han se. Erade na adom ne hu mobro na asen esunti. Ena ye ti ase a mojodi ye hu afro sane. Anapa ye amfa aseda na ama na hwan na de be ma no. Nyame mu nyame ye da wase wase. Amen. Ora Yesu. Ye da wase. Amen. Aseda nka wudi. Amen. Jacob nai. Me da erade ase de mawo. Ene me papa yi anomanam. Me da erade ase de mama nkwane mo apomodin ne mo busia nyina. Erade hwe mo so na mo humma asem. Amen. Na se mo nan pim buompo a erade mama nton hyiram. Amen. Kristo onye mo sa mame. Amen. Erade nkan ya ho. Ye nkwanda nyina ye mfumso onfa nkyeye. No hu ne ye mobo. Oma ne hu mobro ndo so ye nso. Na oma na ado ye mbuso ye so. Eno na ye sra ne se onye maya na pay. Na adom. Amen. Good morning. Morning, fine. How are you doing? I'm good. Your name and where you calling from? My name is Jamiri Asa from Dawa. Okay, can you please go ahead and give your as we thank God. Can we thank God this morning? Muslim, so I will recite Fatiha. Okay, please go ahead. Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين Personal send live on Facebook as a good morning watching live from Musu. I don't pay what they say. Good morning. Good morning, Daddy. Me patro. Patro, what you say? Me patro, who you pan on swear? Yo, that Christmas and patro, friend and pick comfort. Yo, Mama, you're very big fan. Yeah, me Nyankopon say. I'm not saying that Christmas. I want not do every baby. I was on the other every was a mad the powerful fast here. She and Yanni, sorry for your catastrophe. Me don't say, Mamma, maybe I'm one. Me nana. Masi, any me suffer no money nara. Yami shrawo, yami bo by. Me that is say. Oh, not do it or did do. Amen. Amen. Good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Sante. Yes, sir. Gideon anape na Nyankopon say. Oh, tutu bonsi Nyankopon. Ni na do ya broso. Nse be kumidi ni fansem. Not marakwa. What the register you didn't show me ne. If you very much any dear like my phone na your mom penny any penny phone na wa market or see him family uncle what they are saying. Miss Abia and I said I can send a D man. Send out the Malaqua. Oh my animal to be a editing on the plane. And nothing Jimmy Shira. I wouldn't be not doing it. Amen. Amen. Gideon, good morning. Good morning. Auntie Maggie.
Papa. Anɔpɛ yi na Nyankopɔn ase. Eda Awurade ase wɔ ne bambɔ ne hwɛ so pa. Wɔde ahwɛ me ne mabusua me ma me nananom. Me si dua mu nipa nyinara. Awurade akora yɛn so. Wama bɔne bi anka yɛn. Saa na DLFM abusua kɛseɛ. Ɛno nso wahwɛ mu nyinaa so mɔde fi ne mu fi babere nyinaa. Ɔma ne yɛ asomdua na yɛ aseda nkuto. Ɔman Ghana wabie ne han fɛfɛ de ato yɛ so. Ɛmframa a yɛhome yɛantɔ yɛn ntua Awurade de akyɛ yɛn a. Na yɛ aseda o ne yɛde ma no. Emu mɔfra, youth, mpanifoɔ. Ɛnɛ yawe yi a yɛ mekra de. Awurade ntutu obi biara na monsisi yi o. Awurade ma obi biara ni ntonto ne nsam. Ɔmo obi biara di fi ne fiba enya sumudwe. Ɔman Ghana nyame ɔntɔ ne nsuo ngu ɔman so amada chinchin ma before ɔman adi so a wɔn de aseda ne ayeyi amanyame me se DLFM de sanya mo na mo bie ya ya be dan ne aka se ekoda Awurade ase wɔ radio station nyame nhyira mo na ɔnya mo kɛseɛ Awurade nto mo nkwanam amen bra kwamna anti amagi wɔnhyira wa mempene amen one same ani kofi nyame nka mo nyinaa amen amen anti amagi ya da se adopɛ hello good morning Hitman kofi ma anapɛ wa pomu te sɛn nyame adom bra kwamna mfacha na also nyame adom enso me ho ya pa ye ne Nyankopɔn ase ye da nyame ase so ye na na doye wo da amen amen Joshua see the message about no pay live on Facebook. Good morning. Janet Sawa I thank God. Then Nyankopɔn said. Joanna Baya Mensa say good morning, Hitman. I thank God for my life, my darling husband, my family, and my loved ones watching live from Tema Community 22 Estate. Emmanuel Kwedu, I say good morning, Hitman. You're from Odo. Obojo. God bless you, Hitman. David Ajimad in the message about no pay. What's what then Nyankopɔn said? Piagas what then Nyankopɔn said. Hello, good morning. Good morning. Me pass your fro saying. But your mark on me. Kasa. Me pass your nyame adom me ho ye pa oba kone. Yo, ye don nyame atba papa. Yo, ye don nyame atwe na no pay. Isa se wa ye na die ni biem. Amen so ya kan ba so tinkwam. Se ya na na so ya nya yi piaso. Ono pay na tinka ni din da. E da na so mama bi so nyina. E da na so mama ene na na no. So wa say yen so ya ye tin yen ti asembo ni dia e nyame no wa ye ye nipa na ye. Ti ye da na so e da na so e ma mo studio ho nyina mo kra. Se nyame ase mo so abom ko ban ama do pay wa ta de mo ba. Na ma ba be tie bon da ya ma ye. So yan na ye bi tia se dia. Na mo so mo se na se. Mo so ye da ma se pa se mo tin ya sa de ya ma ye. Nyame on Islam no nyam keke. Won tin ani ni kira mu. On tin mo tie mu. Ade bi am do mo ka be kan dia eyeye. On tin a o ma ton kon Ghana. Ka mi tin ani ni kira ye. Anopai e wo nyam na nu nyam ene ne keke ye ni no. Adum no ki amen. Amen. When I see the son of what then Nyankopɔn said. Hello, good morning. Morning. Me patch your first saying. Me patch on a pay and Nyankopɔn say. Me pay the nyamiasi. Wa kwa boye wumba. Ema de party esa Sudan kan. Eda wa se e we futu ade bia wo de mayen. Amen. Boya yakuma so ade ma na nya no so ya wo so de ma. Amen. Da wa se no we futu. We futu wo de ba ye de ye pa. Me da se pa. Da wa se nyame hira mo nyina. On ka on so good morning. Good morning. Me patch your first saying. I shall from Apia Casa Free Tamago City. Apia no pay and Nyankopɔn say. And then Yamia says so here so I mean what the chain. Then Yamia Sema me year name money of bushing and then Yamia Sema district pastor committee for Kema. Pastor said at about for an inquire in the bushing. Yamin Shramina. Bye bye. Bye bye, that's it. Good morning. Good morning, Pastor. Me patch your first saying.
Pastor Mami akosi body. Akosi anope ye na Nyankopon ase. Ana ese de nyame ase biem. E wo nkwane ahoɔden a ɔdama yɛ. Bambo ne hwesopa. Otwitwa agye ne ya usua. Se ehunu han fɛfɛɛfɛ na asedankwa na ye ne kana. Ani die abusua. Ede ma na no pay. Amen. Amen. Akosi aye da se pass won so. Watumi afre anope. David Ajima also we thank God for DLFM family. It's another wonderful day. God bless you all. David Ajiman Messenger, what the about anope. But they can catch on that so we streaming live on Facebook uba no share link ama ofufuru bi nso etumi ahwe bi anope. Aha anaseda edibesi twedi ampo Nyankopon won ka ye ho. Wontie anaseda yakoma soade nyina no wonye mfama ebra ye frifi a ye kwa adwuma won ka ye ho. Na fi yen ye kwa akopa adwuma nso no won ma ye nsanka bi ye bedu fi asobie ma ye beka se papa ye da wase adobninti amen. Yeah, the kunim is roll. Kunim di daya bazazo. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. It's roll your tongue for bay. It's roll wide, it's roll wide, it's roll your tongue for bay. Near Otia Moon, also sing you will be a sing. It's roll wide, it's roll wide, it's roll your tongue for bay. I want it in our Bama. Yes, to me, I am a white. You're running to now, we're a one. Yes, to me, I am a white. It's roll wide, it's roll wide, it's roll your tongue for bay. Danny now was some months away, and so yes, soon tea didn't put him. Danny now was some months away, and so yes, soon tea didn't put him all. It's roll what it's roll wide, it's roll your tongue for bay. It's roll wide, it's roll wide, it's roll your tongue for bay. And it does so home, yeah. And it does so home, yeah. Opa, on fire and crash up was you. Yes, betting me a year, poor white. Opa, on fire and crash a jatamina. Yes, betting me a year, poor white. Opa, on fire and crash you just so. Yes, betting me a year, poor white. It's roll what it's roll what it's roll your town for bay. It's roll white, it's roll white, it's roll your town for bay. Danny now was a month away, and so yes, soon tea didn't put him. Danny now was a month away, and so yes, soon tea didn't put him all. It's roll white, it's roll white, it's roll your town for bay. It's roll white, it's roll white, it's roll your town for bay. Would you understand who bay a power radianim? No, I got so vampire. Would you understand who bay a power radianimo? No, I got so vampire. It's roll white, it's roll white, it's roll your town for bay. It's roll white, it's roll white, it's roll your town for bay. It's roll white, it's roll white, it's roll. It's roll white, it's roll white. Yeah, the kunim. It's roll your town for bay. It's roll white, yeah. It's roll white, it's roll white. Yeah, the kunim. And it does so home, yeah. Omubomu sejata o, ensu bibiara ninimu. Obunsambu bomu sejata mribia, ensu bibiara ninimu. It's roll what it's roll what it's roll your town for bay. Would you answer who bay a power radianim? No, I got swab on fire. Would you answer who bay a power radianim? No, I got swab on fire. It's roll what it's roll what it's roll your town for bay. Danny now was some months away, and so yes, soon tea didn't put him. Danny now was some months away, and so yes, soon tea didn't put him all. It's roll white, it's roll white, it's roll your town for bay. It's roll white, it's roll white, it's roll your town for bay. It's roll white, it's roll white, it's roll your town for bay. It's roll white,
it's a road you obey, it's a road no time for anything I miss, for anything I miss, it's a road you obey, it's a road no time for obey. I was on Bubo say that I'm reviewing, so be very anymore. It's a road, it's a road, it's a road no time for obey. Danny, you know what's the matter when I see you, Cynthia Dinkunimo. It's a road, it's a road, it's a road no time for obey. 10 more minutes to hit top of the hour 7. Coming up next on the show, major stories making headlines. And my man, your man, in Shabba Kwajo Sami B. Kwajo say. On fire, on fire picture, grandpa. One country. Yes, to be here. On fire, no what drinking Uncle Padre. to me a year, it's road, it's road, it's road, your town for Bay. It's road, it's road, it's road, your town for Bay. Danny Danny now was a month away, and so yes, Suntia Dinkunim. Danny Danny now was a month away, and so yes, Suntia Dinkunimo. It's road, it's road, it's road, your town for Bay. It's road, it's road, it's road, your town for Bay. Would you understand Obey a power radianim? No, I got so vampire. Would you understand Obey a power radianimo? No, I got so vampire. It's road, it's road, it's road, your town for Bay. It's road, it's road, it's road, your town for Bay. It's road, it's road, it's road, it's road, it's road, yeah, Dikuni. It's road, your town for Bay. It's road, it's road, it's road, yeah, Dikuni. Anidaso Wɔhɔ, yeah. Obubomu sejata o, ensu bibiara ninimu. Obunsambu bomu sejata mribia, ensu bibiara ninimu. It's road, it's road, it's road, no time for Bay. Would you answer Ubaya power radianim? No, I got swab on fire. Would you answer Ubaya power radianim? No, I got swab on fire. It's road, it's road, it's road, no time for Bay. And Shabba Kwajo Sami B at Nasa. You're not very man Kwajo Aquaba. Fernando Peko Wakra Chamo Boss, one funny in Fambre. I think I catch on the we're streaming live on Facebook. We're joining on a page. Also share link now for Fufro so into me. It should be an pay. Kwajo Nasa me here. Now Fernando pay me Mark Kwajo Aquaba. Me Kwajo, Marche. Major Subrapani. Bibia Boko, dear. And it's a beautiful Thursday morning. Yeah, sure. And then, yeah, I hear me bossomeno. Da etoso eduonumi ensa. One film and eduonum. What today being the 23rd day of the month of October 2025. It's a fresh day. Sure. A fresh chance. Let's rise and shine. Today is yours to conquer. And then, you will be what's your here? Moja edu mo frusane no. And then you would say you so over to me a conquer. Because you miss some watch him. Bibi aboko. Yeah, me adom. And right with the year dear. Bibi aboko senior. Na do me friend as a football kakra. Send the Champions League match na koso na. Owo fa me de mani dey. Ese nran so Chelsea for 2 minutes. So mbetu. Team on na boy dey. Den obetu mire. Yem fan chia meti for no. Okay. Yem fan na se matwede ampon so ahwe yem so ma de pa we a che. Nti ye den a Chelsea team ne dey. O ya team yom ne ko boy dey say. Emire no mbetu. Ti omo sa ma. As a good free ayas one as a team na anya papa bi. O anya papa bi. Sa me team no. Na dia me hwe ne ye Tottenham dia no ni Monaco ana na me ndi echi and 2 Ghanaian players were in action. Yeah, sure. Service ne Mohamed Kudus nti enda ekoye tipenko wona na me interest na wo mo na hu Salisu modern mo say oh ya de ndo ke kana ho pa kana na team edi me hwe mo kakra nkra me ya pa Tottenham of late I don't know why they started very well even in the Premiership but Premier League no more born come but na nse me nche den ho amo tetem pa amo how Ibe me na me say yeden Liverpool no ne because teams of no musha and na ade ombetumre and then ran so much we yire pa Madrid ne Juve die no yire pa one tough match pa I think say Juve betumi ha Madrid kakra but be den abeko be san ko she no oh Madrid team ne die so omo team no I just say individualism na how mutim muse stars na wo no Obia agene hudi Obia ne mobo and sometimes they do baby they don't play as a team
but omo as individual prayers and how woman. Yes, and yes, I no say unify. I mean, team a womo e bottom say you pray to this pattern Blanca. And ye ni crap. Pattern no more no do baby a Obia chere you be to me and how woman. And also yeah, Black Queens in Sudina Kono. Yeah man, Ghana versus Egypt 4 p.m. No 9 Egypt African Cup of Nations qualifiers are Ekoswono Ghana versus Egypt and 4 p.m. To the Coswati DLFM yeah the updates ni na yeah the bebre for kojo nka ye mema na ebodi a nka mesuro be man dia no mo ya de of late ni wo ka ye national team ba ko ya de man ya de sen yes from youth up to senior level but I saw man ya team no baby a ya modern boko ni ya mo mabaso na mom ni ya de ma wo ma o mo mobra o sa na etie and ahemfo na mobra no na ye senior national team fisika ya pompi ya shimo and then we qualify for world cup oh chama kojo kas wo mobra we qualify for world cup kojo hwemai tournament oba bia o mota qualify ko de na ye ma wo ya mo awon and that is the truth ba memai ya twifa ye bossa come on Afcon yentimi anko bi what you say nti ye besre san hwehwe ni mu na mo ma no okay baby ade wo no ye mani ni obi obbo no homodin bia de ofata no ye mfa ma no ye nkase we ye ma we ye mema no mo nya nipa I mean no mo ye nipa World Cup nse ye ma ya ko bi Afcon makwa and they were the first World Cup. I'm telling you sometimes etumi show mo bo na akoye nsem pi ye mfa ma 1999 it's not fine omo no mudi can call World Cup. That's the likes of Adwabayo, Abeta Saki, Elizabeth Edu. Edu baby ade omo so hia no. Yemfa mo omo na nshi omo nkura ne. Omo nyina ye nipa. Omo anu madodo de no. Obi a omo bia na modern moso ne yese mpanifo ma ne bi na esi wonya bitafre. Ne yenyi nipa ko bi nkase we mu na omo ye mema nti den. Eba ne sa na ye nipa ni ma ye hwehwe ne mu and that's not fine. Okay. Ntino dia basobo de yese no no. Ese ye de ma no. Yemfa ma no. Kodu me da se. Kodu na pa ne ye ne atiefo ehwe hu nkran. And nkranhye sema na pay na make ne se. Aya yenkoso a embre ye ho ase. Yenkoso a embre ye ho ase. Sempo se rade pejan ya. Yembre ye ho ase. Wo ma ye sika, wo ma ya wade, wo ma ya kwantu a. Yembre ye ho ase. Kwadwo wonim bibi. Se nipa ensaka de wo bom paye na fe ni nsaka. Aya fe na fe no ni ma bia kwakoye bibia wo ho ebinom titru no dodo na se won saka de wo bompa ye hwehwe na afi wo moma wona beti so akire din afi no suban dada no asesa afi na sika na eche won de wonye awade na eche won de wonye na mfofo fotuo ana wode ye adwuma andapai ni ye hye hu nkran se Awurade epagya wa aya bre wo ho ase Nyankopɔn hwe wa ho brase ene ompai boso ana wo ye wo sa dom no emma wo sika nti no umpagya wa beti emma wo position nti no umpagya wa beti Nyankopɔn wo se wo dom ahobrasefo ana wo ma won so ana pay me mpai bo emma wo na wo tia no pay obi bia me ne ba bia wo tie de but I feel like telling you say bre wo ho ase Nyankopɔn wo dom ahobrasefo kwadwo we ne enkrasha na pay na ye tu ye hofo ahye ye hu nkra ya ye guy pa na be James chapter 4 kwadwo say guy the other two na ye guy pa ye guy ada pay de Nyankopɔn ase kola ba ko frɛ no say kwesi da die ombesra say membra na fi wasore no membra na memema umra soro no so nanka nkenya bad kwesi da ntime ba so nkenya bad kwadwo si bi mi enfa be James chapter 4 James 4 verse 10 okay so James 4 verse number 10 James 4:10 sure be ho no na asem bi ho no na ye nyina de wa odi abayi so na okay ye ncheche no kakra bi kwadwo James chapter 4 verse number 10 or say humble yourselves before the Lord and he will lift you up also kwadwo esisa ne yakwa Sunday school ne atunwum bi humble yourself before the Lord he will lift you up what is that name matepa so humble yourselves before the Lord and he will lift you up James 4 verse 10 so hu asema na mekan
Yes, Bible na ka say yemra ye ho ase na ono Nyankopon ye den o ma yeso. Abrabo ne du ba bia se na wo ka no. Se ye ho kire ye ne a. E de se sebe abo a obofo asum afidie yi no. Okoye na abo ne nwuye. Okay. Na ehwe abo n'anim a no ho omobo. Nti ye se wonsana na mane nkokra. But uja ne wi a na be hu nusu ankasa. Ye nipa. Ye ne ya brabom, ye ne yemfefo yakwana badiem ne ade a. Obi wa tumi se enye kra, but se opese wo hu nipa nusu ne ban yi pa wo. Manisika meme hye no ho ansa. Obi ani ho no ma bra kobra. Owate bi enyemu a obehu ni suban yankasa. Ade ba ko anipa pi na wo ka no mo gichim, but that is the reality. Right. That is the reality. Se nipa enhye no ho a na brabo eye different. Se sika ba no ho pa no oto ne nsa no ko na chi no ho se bi wo ha na brabo eye wo se de tie. Emfa no Kristo som no kure na ya ye mpese beka. Minima sofo a na wonom nyamesem ka. That time no mu ni bie no na ye different. But no munya sika no madane motivational speakers. I'm telling you, and e be clear to make us a heaven clear ni babia. Eno na wo fam ha na yenje ne yenko. And so that time na oni bie no na asetrem ye den no. Na de bia do gina so dem a o kan nsam ahodo a edi nipa ka onka jim. Adenti na ne wagya ka. Sika se sani plate bia. That is the truth. Enti ubeka ya Emla Solomon ebo mpaye asre nim de afri Nyankopon chen. Osre ne say o mani nya ne hummuso na ne wura mfi wasefo awrade. And that is the truth. Eni penya japade mani buso. Eni penya sika mani busu a sika e control nipa. No kure wom no no. No kure wom no sika wonya mani busu a e kira wo de aye. Yetu aye kwa aye bai. Ebi ana make say wo yere baako. Ebi ana wo mpona baako. But I'm telling you, se wonya sika mani busu a wa hwe be de we be free say we Pentecost elder kora. I'm telling you, that is the truth wom. Inti se du baby a age wo kentena wo ho empai bom na ubu nkompo ko wachi na mampa bom ye den na wo chese den enya bete se de ye hu no no right age de enhye ho de a oh me de minya sika kura mpo a me yire me nya no hey wonya bi ntra I'm telling you me hye wo ho ebi ni won dia because a taxi kura unto bi dantra na wonya sika e ma na buso wonya ka ba ko ni bi a V8 esisi fie twa ho ahia ka wo pe na atu edan ba bi wo dan ne doso de open na wotem wo nkoa eni mma wa omosom fie sometimes we ko nwa akro bi na pagya otena so right e na be hu sensa na sika na tumi ye ne ma bi pipa wo mayim enti sampempen so ne ye be hu nipa nusu ankasa ene ne ban a wo ye den wo ye so pese hu nipa su a nya abotre ma no ma ne nye ye ni suba ne nyina be dede last na me madam fo ba ko den komo no so me de me yere de di bia no be si entima me fo na kira me se kra chinya botre enya de pa se obefa o yire chi enya de pa se obeya hanta na mumu no se dum pempensuo bi a se opese wo hu su no ban pa de a me bom pa ya ma ho nyame mpagya wo no nya okese no masika emu so na ye hwa de bi si kuruma you see but some pempensuo no ne ye hu Kristo ni some pempensuo ne ye hu nyamesuro ni some pempensuo ne hu nipa oble ne ho ase enti ebesere me yankale ka yanim kire nyamesompa ena ye ni bi no ya soro ko e different yani yadwuma yem e different and different ya nyanko fam e different sika ba ye ntem a obi anya sika ndenti na danfo kro onim no hu na na asa peprenti no obo ne din kro mpese o ma na mfefo hu se okra na danfo ne na bobra kra pen I am telling you etesida obi sika wanya nti ono na danfo ne si so one ne bokufia kusua tafre no eno hu na ohunu se na danfo no ho atete ne se like said your tie no ko onya ne class dabi onya ne class oben na obefede na yankofo no bekese e na wensu ofire yinfa na se na kra na munye obi ana enti no o ma ne me no kra obi ni obi abra ena make say because of position ya wanya enti no wetwi nani ama no ye besre ye moye ho modern se de me wafase James Kaye no wonim Nyankopon say o ma ahobrase fo so na wabra ahantan fo ase yesre mimi no obi a waye odefo ene wo sresre wo kwan ho dokrepa se Nyankopon pagya wa o ma wakwanya yem bebiri aya ye nhya de we nso ya brabo se ohu sensesaye ne nsakire ya hyase bo wa brabo ma na wo kɔ wanim a bo se ne ma pi na di sa ne ma nachi bo se isi mo na sika ba na wadwen no se de na wodwen aka ne na nsakire ya ebe mu na nima pi na atrate bo se na nima pi na wo kɔndo be hu no wa hwɛ ne ya na
if you were to an almost if you what great wayward once if you were free tene kwan so and some penso no do a na kopod na ni ko tua wisie ohwe wudin ebia na opesen kodo kwoti bia bia ne kura besene de wom sisi no but we hwe hunu say wo no kakra kura obi ho kire wo no say de wa sha ase ekro no David so on mouse akwanya na krache wo be free ni na ase kura nto odu be gina ho a so odo kobe grade 10 odu be gina 2 because kakra kura ode ma wo no hunu say de wa sha ase ekro no mirika wutu no be wuntem me na na ka na so bi o say class 1 poni na be do san 7 I'm telling you emupi yenya vet tenemu no wahu bra yebo na o kasasa gonya V8 anka nim do bebo nokre obetu konya fira no makwatwempra osunya san ba fi yes ovin crime na ka kire wo akwatwempra na vet no nya no kra no na kurum ona fi bio obenya V8 de suba asesa agura de nyankopon na excuse ahodo na mekwa na mekwa enti ye besre Emayan ye hu se mena ye ni bienu ne bebre ye ho ase da bi obi ye hu bra sini ebre ne ho ase bra ho ase bi emra ye die mpo ababrabo num mimi no maskafo pia bra ko bra se yanka njozo yesikania uhu da no cre yes you need to stay humble. We have such people in our midst. Ye woni pa bi wa hu na utumi se nipa we de in fact se obi anka njozo yo defo a uhu da ne ye ne ye free bia anya no kakra be hye ne botuma aba na wonim nipa kra ne kase we say no hwan we ya me do beto level sisi a do you know my level, do you know my class? What class? And I pay comot che kohwe no na asem no etitre ne anintini akanyansa egu yebo yetumi nkasa so o jena japade ho what class ade ba kwa mani pa hambo no ho pa last na meka eye ne ma mi be mienu miensa wo sorry anopa dikan na ko police station na ko hwe nipa hodo a prison na ko hwe nipa hodo mo ho aka sensem na uwia na wako mortuary baby a obi we de ne ko no ko uko ho no mu wie pe na wasan ko kwayem so nim kwayem amukura bia amusieye na ko hwe nkofie na e wo ho no mo no sa ne ma we miensa we se wo sode na otumi ko ho ba wie a da ko bro bia ntufu bio osofo kura nka nyame asem kire no wasesa wan because you need to stay humble. I'm telling you wo mama obetu swageden hwe body ya betim yetwa se de tie kakran ebebre ebedu ba bi kura yemfa nya hwi bi sana ni patie yemma ya betiri so too much yembebre ho no ma onim se nke yankopon ahire me nabu so betene ma hantan binti yeme ahunde ode sikane ma wade ode beye ubewu ntem yesi aboa no se fidie china ni sunko ejana nsoso a ni sunko ebra woni sika ebra nyankopon hire awo ebra nyankopon ma wadwuma no na wo mpai bo no wa ho brase no eye different. I'm telling you ene ya kakra ba wo nsem no afedie yenja wo de obi abeka wontie na momo wa betu so akaka bensem na wo ye afedie wo nafofo na etufo obi aka hwea wontie you see bre ho ase why edu ba bia humble yourself hu pa de ma ye mu bi bebre bra ye bone ade a ya ma ye japare ye nyane ya ma nyankopon ayemfomso bebre ye ma nyankopon ye papa wi na wasan no ho se den go babo naka se metwede ya mpon nyankopon menu me ho se mebu onipa I think say Genesis chapter 6 or so yeah o se menu me ho se mebu onipa na me di yaw e wo makomam yes nyame anu asem no onu no ho se obu onipa na odi yaw na komam edu ba bia bebe ne nyankopon pese odi ugina na ode wo ehye no ho anim nyam na opeja o kakra bi ahantan kakabensem umfani panya hwe yankopon hu ni sape na wanu no ho se me na mde ugina hei efini wa hyase wa hu se ka tai hu se ebelusu a enhyase ba akopɛ kakra santo be hyase elusu nkitenkete se mu se efini wa ye flat no wana mas intimi ampa mi ni kere odi sika tomprada pa na mesranse medi ko wachina ko hwede wo ye yanso be duru se de ko wonim se word bi wo hono ma sa word no as you said am pay attention intimi pa mi ni intimi pa mi ni say me no ayade a edaha that is true as 88 no 88 edaha se nyankopon abra woni bi na woto nsem a sa word no otaika intimi pa mi ni na awrade aye mi sei se wo mama wa betri so wo ya kakabensem wanhwe sika no so yie na niema kotia wa eno sa word no sa repeat bi sa kofa ba
Chedi. Itimi pa minie. Intimi ampa na minie. Yampa na minie. Say yes upon your mono. Mi ampa na minie. O this cartoon prada. Ye, amini bi atwamo. Na mitumi order pizza. I'm catching from London. Near the Abrem or Ghana. Ah, na de. Say no. E ba ne sa, isi say eni panya sika. Aya wonama utia te so wonyene. Utia te so obrempon. Wiase nyina ye ne dia. Okasa od ne sese ne bo. But say the moment ne nante ne sika sembe kɔ fam no. Wonante te sa aboso marketre. Boko. Na me ka kire utia on asase ne ye obi dia. Mpo so bebu na gu. To no bo ase. Yen stay humble. So man ye tim no ye nya sa honhom no we ye mu a. Kebedu ba bi ne bra kwabra hu so onyonko ne bi mpo a. Kebe ye wo dempo. So we besan bu no kwasia ebe ya odimpo so be mo nyonko na bu ada je se wo yem be hyew amma nipa kro no be ennam se Obia pese ono nko ayeye selfishness ne pese minkumye honhom na tie mu ni ntino ama ahomaso ne de hene e ka obi nko anka yekese nka Ghana nyina ye no nko ane de ya ne ya ka ne nyina ye na kuafo ayeguma anka ye adwuma ma ne da bia sa I'm telling you embebre sa ne tie onya position kakra wa adwuma mu no hwede ne wode ye amanfo ma Yode ya manfo ma. Eko no nko anka yenyi obi adikura. Nanka adwuma mu sika obi abusu market ya ne mfa nhwe no nko ani nsem. Kraje. Na nko abetuma adwuma no. Nya butire o. Ne ba bia waduro no. So wan hwe ni ya Nyankopon beto ahoma so. Ede wa balance na metie so fo be. De o kana nyina ye true. Wo bobra na nyame oye ni step by step. O hira kakra no wato no bo ase. Na wa hwe de obeye. Nhira na wonsa kana de ade be yansa. Se wo ye ni ya na ode wokọ na ode wokọ na ode ko bedu ba bia fi na ode wakokora wo hu se wo no wo ye obi still na so obeka ya Job emla Yakopon hira no mani si ni yie no ena senior man se oni senior man ekwasere kwan wa Yakopon chense senior menya sure se eye da odo wo bi o ejapade na ode ama no no enu nti ena wo ye sa no na ho brasie nyina nya hwe ejapade na otu nani a nyamo na atwa ne ho ahie yi e ma de adom no ejapade bia ne sika bu no so eni ti na wa yesa no ma me kwa na me nko kira de kakra ne hwese ye no kra mpa Yakopon ma ne ho kwan nyina aka kire na koma de ma ne fa ne nsanka because no trust no ena mpa ne yampa ni nua ne yampa Job ejira ne mudie mu mrimpa na asetene mu aye den a na yere kura mpo kan senka be ya dum Yakopon na wu na den ni nyina kire Job ka kire ne yere se emra adepa ba ye ne ye den ye geye bone aba ye nje we ne kire ahobrase ye Job nso hene bra kobra ye ntumi nyina no da I'm telling you modern Ghana ha obi ntumi nyina no including asofo mpanimfo asofo mpanimfo kura okura ntumi nyina Job nso hene no da ye kan ya no keke wo de mo asofo obi fie nhye ni mmanwugu na japade nyina nsa ni ehwe de besi kroma ni V8 ne kasa kese ni nyina no eja ntom na enhye ni ehwe de besi kroma so betumi agina na so aye adwuma se nyame nipa na wo ye ni biwa na enye easy ena kire se wo wa hobrase a wo do nyame na wo gini di nokre ye mo mpa se nso hwe ne mra na mo ye mra ye ho ase se de ejo ye ni bi na no be ma Yakopon ohun se enu achi na jap aniema bia no wo no Yakopon ma ni nya na double sa na nyame hyehye no di yemra ye ho ase na ne power ye nim ye nsa beka right so e ba se Yakopon restore or restore double and I pay James 4:10 humble yourselves before the Lord and he will lift you up. Minutes after 7 major stories making headlines in the national dailies in Shrabab. But you sami bi atina se. But you will be in Ghana for retail. Right, Brako Brameda senior kwenya ode ama me ne yemfa nchane na ase me yetiefo ni nyina na yenkasa twede ampo Yakopon eko nhira so a onhira wonom impiri ne muso na busuan ni nyina enye nhira na anope DJ Ghana man wonim say DLFM anes no wabie dia tuma na ye gbetire station wono ma obia etie e ogbetire ntia no pe no Richard ahwe DJ Ghana man no pe me chia no abusuan ni nyina ene yana dofo ne tiefo mutie ifri mantama hodo nya twede ampo Yakopon ote nani emfa enkyere mom na yenhye kuwa krata mboso na se na yefamfri daily graphic kuwa krata no na ode oman Ghana aban lawyer penny ono kra nsu oswafo a ohwe oman Ghana atentene ne so ne din Dr. Dominic ayene eden semnam na okirema amekese dia yade am
na so ye no atumi apa dwurimdie bi akoso o mayi mu am eye 78.2 million Ghana cedis a eno ye buffer stock scandal ho insisia hodo bi ekoso in fact dwurimu pa nipa bi ede abo mayi no ha adwen yipa no kirim sem eye ka ne chief executive officer edema buffer stock a ono kura ne yere eka ho bi ne nipa pi na o kirima se say de omo kwa ko face 25 charges eni nyina fa national service deal se dwurimu pa akoso no enya se mukuma kura asesi emeke se no 2.2 billion esika ye hudi se nipa bi etimi atena se o maganam etimi asesa nsamafo din akwahye ketia humam agisika ndi agu omo botom edia ghost names I'm telling you ghost names asem ye kan ya den samandin ahye ketia humam ema Ghana man na aboka mama Ghana dapa ededi enti se sika etesa no nipa bia ne ho bom mu no won ma bagisika na boa but my question am mebusa na se sa nsamafo no wona yedi won din ahye ketia humam no aketia na ya won saka aketia nsamafo no na nsamafo no ye omo omo de hihye mu na o that is the truth that is the truth omo aketia no nsamafo no ye omo a womo ankasa de hihye mu no omo no omo ye nsamafo no right ndi ehun nsam no akoye nsempi na krata be na kan say no ani ye daily graphic okuni daily graphic no pay on the front page of the daily graphic and aba no pay yeah sure I see enti no nsensema hodo e koso no isi omu kirimi se ora team no etimi apa ntoma osofo no he man Ghana atentene ne ono so anso ya ban lawyer pani ejan na so abo ase be ya se nipa hodo a omagu o man Ghana ni mase abo yesikam se to no emra etimi afa wono akache ghost names on the payroll sure ehun sempi I see na make say no Ghana man pani bema oboada John Dramani Mahama kuwakata ne fa toso du miensa o daily graphic bo amane say President Mahama launches infrastructure plan to guide big push to Ghana man pani ennam nyansa kwanso bo apa ma man Ghana impuntudwuma a woteretere mu o maimo no obebo apa okogomua central ne potem na ade a umzana ne beka kire say ye industrial ye fence zone ba beboa ma je se ne man Ghana de hye nya adwuma paitumi aye wo maimo a Ghana man pani apa hontoma ma meke se de adwuma bebusu o maimo nipa pi na etimi enya adwuma ya wakata ne de ne fa toso du miensa wo daily graphic ena de aho amanebo ede aba no pain na yenkwa ne yempiem wo daily guide okunni daily guide wakata no so de binnam na wo kirema NSA scandal gift to our remains get 10 million bail enti endrada yeni ayawo faase ani den e the gift or remains aka ne deputy na Odema National Service Authority no SMP na baya ya maame o mu kirim sensama di on da hye ketia ho ba mu no ona de hye mo saa na mpanifo ne mu kira se ha adwen pa nti no sika no doso na wo kire nipa odom de hye mu na bra kobra nye nipa kuma nipa pi asika bosum bia se sika no na akọ o makantum eno achi so mu kirim se sika bia o de kodi dwuma ne nyina kọ bia gise ne adwuma ku akese a odwiri sika gu na taso a endrada okopie mu court na court edi 10 million Ghana cedis sika bot na to na pempem se sika ne de eda ne tide so ne passport nso nkrabeto dwechim se ne passport no maje se be ya ontumi ntu kwan kopem se na asem no empenifo betumi apa ho poma sibira nsana wonom ama na kwanya emene tu kwan so ho sensem kratafa to so miensa our daily guide and the day eba ye na make say good board of work to me ABA fabrication and refinery license application edi ama wonom edi sika akọ ho dwa ewo mayimo mo good sika akọ mo di ho dwa no ese mbo moden esivi niama so na etumi fa kwampa so nti no me wo fa se sami jamfi omo kirim se good board omo etumi ABA fabrication and refinery license sebe ya monkrata asem no ebetumi di afa kwampa so ahuni se sefata ye no kre se ifri good board mpenifo akache na eye minerals lands and minerals commission for license ade ye adwuma no pepepe de ma awe ni ana wafa kotikwan so no wa twa bia hye oboto ma na ni nyina ya ade a mpenifo de ba na boa sebe ya kotikwan hodo ni pa bi enam so etufu magude wa man mu Ghana ehuna mane no eto betimi atwa na sanso na ba fast stock eye 78 million eye theft no Attorney General Omizike said was a freezy asset of former CEO na account no bra ko bana yetwintwan obiemie katafeto so miensa o daily guard no ndu aka no pani pa no ona oda eye
Buffer stock no make it say dear. Na so aye shepa almost say na yere so ka ho. Na yere e ka ho bi. Ghana is komodo almost say mienu abom. Omo kan say nka Ghana sika de te set ofe. Nka yeta frɛ ho na yeni na we mu de. Omo kwakudi. Sa na tani January e kantino make say de omo set. Ajapade bi omo wo no sisi na bad ne sato so. Sisi hwehwe omo nsem akopem say be hu ni puma sibre. Ansa na omo ho son de ye January so omo ho nya son de a Ghana be yesepo so. Omo nya dabre wo mu da. Ho nsem no. Na sanso na Alexander Afenyo Kwame na osahene marking phone da no musei na enka ne chirim se ye wo pass anti LGBTQ+ bill no minority terrorist government na wone mu chirim a Ghana for beka ya emla banda da ya owadwa Ghana na wote Ghana be dwa so me kire MPP am yokuetia amakonwa so na Ghana man panin da na dan kwakufu de tie dwa so na NDC am yokue be kan sema se Ghana man panin da one de sabi oba na oba da ne bema ne bema da no ya de na ni je ho pa enti emra nipa ebe omodin akwa setana na machi bedwafo kwaji tum koye mra se yemfa yensan hya se no man panin nyintum na yemeye mra na emra nipa hodo a womo ene womo ho de na nipa tumi se me de mkwa kwaye transgender me ye oba mpese me ye bema mpese me koye oba kodwo besia ehun nsem na Ghana man panin da fa ne san hya se na Ghana man penda da hye boso wo ba we die obeti ne te we die nsa nya adwuma akora me ba ya magye atum bi se me Ghana mamre ene yesom no yegitum ye mpene masa ene yamlansem no ade a eye Sodom and Gomorrah ema ija tokru no ma abofo kwashi wo ba ne wo ba wo moda be ma ne be ma moda ekokwashi Sodom and Gomorrah nti on ma be nsikru ma na Alexander Fayoma Kingdom kuma ne pa no di no kra ye efutu ba hye bedwane ye kirima ede ne yehuni Ghana man pani ba ye kwa wo se be na emra no de ba ya no sisi no aspa atwam abanda da na ye nti we the government sponsor bill abana nkasa de kwa okohyehyɛ sa amra no de akotuma hye bedwam na bad ne sa asase ya hwa bosumi duntem ni ekire din nti we de wo man nkasa kwa asetena mahye bedwafo ma akoma ko edu agi atum akwa asetena ye nhyehyɛ foforo omo de koma aban so mfa ne semfa nhye ase Ghana man pani opompo wa na aka ye obeye ye hu se ampa we Obia udu bo hye so sente sa de a omo no be hye ye mukro yim enti we nso no krata fe to so emiensa ehɔ no ma wo daily guide ene de nsensem we de aba krata fe to so nsia wo daily guide na de nsensem we de ba ye na yensa na fo no be hu se enipa mienu 2 rebels killed in police gun battle nipa mienu akɔbɔ kro no ma omo ne aposifo afenfan aposifo no twituo sani mo no mo so asane wo mo diem enya sem kuma ene dima ya kwa wiye no sempeni for sabe seni awie ne behunu chade nti seni kwa awie na akronfo no mu mienu de atim kaja aposifo na ajo mo kwa de afro mo nsema ya se mo de magana nye se nipa wu a eye de na mo sabe se nipa mpeni for sabe se abofra ampema na maame ana anadwo a bentoa empa no to da temo se mo magana fo ho to ye na se ebeyi mo afiri ho de a eya de pa nti aposifo ne ebo mabaso adwumaden a wo maye papa ye beka mo ye de enye nso a ye beka ti yebo mambaso no penya minhira mu pii na the chronicle ko aka tandi binam na okiremu a asem we de na nka mpese meka na nso se de wahwere no se ye kan sa na se de nko ankrata na twera ba no yentumi kan foforo o se turumu bell enem mpese meka sa but sa wokọ daily the chronicle ko akrata no se kan bia hwe ben headline na da ho the chronicle okiremu a o de Alexander Afenyo Marking dom kuma ba no dini ene afutu ma hye bedwane osahene ne foni da hanum se na nani abre se krodom na kwakata na kiremu a turumu bear the kitchen is hot for Mahama but we will force him to pass it osahene captain no o say the kitchen is hot for Mahama but we will force him to pass it osahene di se de di kan ya na omu kirema Ghana man pani na na tuntesu ogu fom omo sere no ohana wanfa ntekre wanfa ne bohye no obedi so opompo mekese de mukasi aye hye eje egu ni chemu no osene kusi a wasi ahini meye bon ye digya egu ni bom nanso watuatua ne ho kwanti onye babi mpie mfa ne wasi edi ni hwini matie nhwini saa wo bon omo kire masi Ghana man pani na so aye hye pa ne to esi report so nsen ne bohye wo hye ye no opompo obedi bohye ne so aye nsempi ene so ko akrata dia ba. Now, Good Board opens application for jewelry and fabrication license.
ɛno so sense ma ba ya ka ho nsɛmti yen momoden enno mu asuku bio sanso na land gas activities police drag to to national security operative to court bakobra ensem woni ensem bia ano oden nandrada na ya waso west mensin krache me wo fase doctor Michael Mensa na okopie mu ewo bawaleshi haya ya mfichire haya on say traffic light na se wo baya onam kwantemponsi shiashi wo baya wo bedu ho no na enipa bi eye project ho no na high tension na se na wonu me ye project no ne no na mensin krache de ma ya waso west shim se dabi o ma na ye team no bra ko bra den ne ba ma kwan mu obedi ejapade akosi high tension ase eno achimpo eka kese eye gata na ewo ho no mo na nsu to etene famu no o ma sini nyina o se dabi on tena mato yenchem to o mainti no o ma kodwiri de go mo dwira gu a o mo hu se nipa be ye mienu miensa bia ba den a o mo free national security asweye enti o mo mpene MMC enye na adwuma o mo mpene ma mensi no na police for do mo koye ne mubu ho o mo mpene da ene enya sim kuma egidigidi mo hwe nipa na nka boto dwa chirim se ba ko ye frɛ jaja na sa jaja no mo chirim a aya waso west ho ne de ba kɔbena eduro bi anka dem he o mo chirim a one ba ko ye frɛ Vicky ono so ye oba na mo chirim a sɛ nipa mnyenu we ya gya ya waso west mensi na boso a ba kɔbena o mo ba o shop mu a na mo aka cho se ma ye 1000 Ghana aha ne ya asase ya ban na aba se wantua ibetu shop no matum ejana bia wa ya waso west empotem hodom omo kyerem a obi te ho ya adwuma na mo koyire no pampe a krachi ntumi home e ka kyane se wo hwe ne wansi obio na omo so mo kidnap no e de ne kwhye babi e ma mo gigye abusuafo sika mpo ansa na nipa no mu gya na make say omo de credo akoto public eye toilet nim atom jaja na abusua omo kyerem se omo ya adwuma national security omo ban na aba to omo de credo bafua akotom se free na ko mo hwe no obiansi obio sune o makwa akwaje ejana bia na boso na mekese ndra de yankopon fa fie na yemmo aya waso west mensin krachi yemmo na baso Dr. Michael Mensa yemmo na baso power ya de ombo moden jire sa so called national security operative na mochi mu mienu na bra kobra se de no aposifo ni di wo mu show no me feel rough endra me ho ba me pa manage pa omudi omo mpamro etuo pem kobra ne hna no na mani age me wofa mani age enya se sabe ya titi nipa ye mani kan na mum sabe nipa o mamra nya adwuma na ode mra be hye ne nsem se maban na aba na se odi atutura asem no hooliganism die bra kobra se ye chew ne ye kan mpre atwa wachi homa kora wa wachi homa menhyiraba eye mani gesem se o mani modwo na sabe ya hiafo ma so tumi didi atai endra da ho ye de video no ho na kofi ba obehwe obi magana for ne ho endro ye yibi onu tunu so na efe misi show down no na efe pa de because nipa mienu omukwa akofesi o magana mra sabe ye kene bi no omukwa no mba biewu a sabe omumfa tumi show omunsem so omuya adwuma national security enra police for ne ma one show down pa na krache ba ko ne foni da sei bra ko bra me sei na chi nyina ye dane moja ne ho nyina papai o ma hwe no akọ no ho na de hye ne ho ne kiremu a eje o mo de adan o ma ba ko pa yetim na langas okwaje asese a digging fee ni ye power pampam ni ye power sum adan nti endo show na position ni de sa show down na de ye perfoforo asan hu sa movie no ye sere mo ma ye foforo bi oni ye hwe eni da hopa nti endo no in fact e ho ye de violation traffic light na ase e ho ye de pa eno ho sensem no na yenko the Ghanaian Times ko akata no so di binam na ochirema president hint of public-private partnership. Na Ghana man penny chim say in fact na memu no bebuo no enye hwehwe ni memu na mbom no one ankwankra adwuma bedi kasubom apwa maban enwuma ene ankwankra adwuma bom ne nyina ya apwa ma Ghana cheche ne kanko no etimi akonanim ene nti ono de 24 hour economy no eteba no enti dwumadi ode ba no nye aban enwuma nko a ankwankra mu sika ne sika hye mata so a mo biebie enwuma akese wo memu no obeboa mu nyina 24 hour economy no mo beyebi eba beboa mo na mo de hyehyɛ pa aguakwam na matumi afa nipa adwuma meburu na nya adwuma ye moman so yetimi akoyanim na mpuntu atumi aba de bia da atete ni su aga na mebu nu su Ghana man pani se watenti ode ne hye obegu akwam aboa ma ne matumi akonkan e de ama oman Ghana na yantoa kuwakata mboso no so ne yankosoa enjire mu e wode Ghanaian Times a eye kata fe toso enum enu na ye de banner headline asem na so pa mu dupa wode ba ye nani
Oswafo no ena oya ban lo ya pani ono kran so oswafo hwe o man Ghana atenten ne so ne den the Dr. Dominic Ayene Echirimu. Be patient as Attorney General pleads with Ghanaians over recovery of loot prosecutions. Into Ochirima yanka nchina Ghana for say emra Ghana man pani bo ni den so no enye oswafo a ohwa atenten ne so no nya ban lo ya pani no Ghana man pani entata no dwumedi a wodi mu onfa pressure bi ansi ne so da enti e ban se na Ghana for motata ne sa wo na mkofa operation recover all loot de baye adwuma na mo ye ne ntobo ase adwuma enya gidigidi sa dabi atemu odie se ba so bia ye bibi ne ye de ntansa bona kwa adubo nipa na ye to ye bo asehwehwem fiko se ba ye mu nko bu atanche bia enti adwuma mo de hye ne nsai oguso a wo ye adwuma Ghana man pani atenase enya Ghana for ne bo ni den aban ne bo ni den Ghana man pani John Dramani mama ne bo ni den ena on fa pressure si ne so mate ase ni dwuma wo di nso oguso a wo ba adwuma den krochen mu da ho kama ne sabi ye de ntansa bo obi ne kwa adubo obi a enya medikatu asem o tie bo ase hwehwe nkrata asem nyina hu ne se asem ya ye kan sa ne tiansa ya timi de nipa na famara kwa so na wanya abotana be pro ho sa gidigidi sa na kobu atanche awie na nipa ne kobu odua na ye ndɛn because atemu no so wanni nukura obi bo odua be chew wate ase ohwere no okwanto na kobu odua be hadwen enti wedie Ghana for mu chiwani o kire ma ye adwumaden kama na mu hu ye nkrata asem bibia ogusu bo adwumaden wo so momai ti Ghana man panin fa pressure si ne so osere mo bia ntata ne sa e ba ne kobu atanche mo ma na kwanya na som na wo som no enche Ghana fo bi hu ne nsa no adwuma pa enti wei eye aban lo ya panin no kran so ne oswafo a ohwe oman Ghana tenten no so nsem ode ba ya the Ghanaian Times ko akrata no ede ho nsem ede aba no ebi ene yede na die ede akire mu na the business analyst ko akrata no so no pay wasi from sim do den nsem nam na okiremu a GJ president so ni mo no me wa fa se Albert kwabra dwomfo ne fo ne da ha no musei Ghana nsentwerefo nka wom ku no ne da won ma no wo sho pa ya chere so on frame na nsem te ne kanche na GJ pledges support for Gomua Central Economic Zone enti we ye dwomfo Hills Mohammed's 24-hour economy sima kacho se Ghana man pani John Dramani Mohammed chirimi so one private partnership ankwankure ndwuma be kabom aboa na eye Gomua Central Economic Zone Ghana man pani apa hontoma na GJ president chirimi se nani age papa oba ne de abane ne ye to ye so man pani ba obema Ghana nti oya de ye ya yenkamfo enti no ade man pani aye no ehye enti nyina ye ntan na chi ne mum no omamwaden so se de wa sha ase no nya ne saa men kwankwaye 9 day wonder be say gidigidi akire din de bia ne be hadwen nti osoro mampani ota na chi de wo ye ne be bo magana konem ne mpuntum nti wedie akire din ye nyina ye nkan fo mampani fi se de wa ye no ya de ye be bo mo men yakọ enim krata fa to so miensa wo the business analyst no de nsem we e de aba ene anopramu chem se informal cross border trade hits 7.4 billion in quarter 4 2024 no mu chirim se nyase mukuma kura ye border no so no mo no adwadie aba esem na nenenema cross border nyema ekon kan pa adwadie ni kosa na dade na Gomua Central Ghana's next industrial powerhouse unveiled como se Ghana nyuma bebu super Gomua Central na dade ne nyase mukuma Gomua Central ma she bedwane ye mo fa A+ so ni mo no Kwame A+ Kwame asaro oben nimpotem ho no nimpesu aso na mu chirim se ho ba be ye industrial hub powerhouse pa nyuma economic sika be koso ho ndi ade hia mo wa finfi mantemu mate de ne atadwofo wa ene ho nsensem ne ko akrata yi edi abai na yefiri ho nom na yefiri ho an yenkwe yanim nsensem no dooso na the metro lanes edi binam na ochiremu a surviving law school top tip from Joyce Angela Asiedu Esqua page 12 omuchirema surviving law school top tip sese maami no in fact law school na ho no ma ye hunu ne sa na bra kwabda nya bete sa o imoden pa na in fact wakonkoden pa no pay no mo de ne ho nsem aba enye asemkuma kra enye asemkuma kwa na attorney general so nsem ahodo agapade ahodo awaje magana nipa bi mabbo magana kro no ne ade no so no ehun nsem no sa ode aba samija mfi good board openipa da no so ho nsem a umba bibie a application for jewelry and fabrication refinery no ehun license ahodo ni nyina no kata feto sinsia ewa do metro license so wanyini mu ode ho nsem ede eba bi
na daybreak ade achenti daybreak de bia ba no chirema DCE son escapes kidnapping in Bunkurugu omu chirema enyasem kuma suspect on the run mirika pa omu chirema eka de nanka DCE edema Bunkurugu ehonom Bunkurugu rakobra na aka na so ye hye ba omu kidnap no na mika se de emirika pa nkofo na de kro no e chire din omu nyina yi afirim omoko akoye nsempi na Mubarak Muhammad mfoni da han se muntaka tira minister mfoni da na mika se no ora to 20 billion US no recovery figure not supported by evidence Srimsai unim say deputy attorney general and Dr. Srimsai osofo abedi akire ohwe atentene so no Dr. Srimsai na ochirima sa orafo nhyehyɛ ahodo omde ba bonten say 20 billion US recovery figure wono musa kan sika ahodo bi a omatumi akava ombetumi agye amaga na ochirim say ho dansidie na nhyɛ da nimu sa dansidie ni nimu sa orafo no dwumadi omudie sa no sai sika 20 billion US ne de dabi dansidie nhyɛ da antaito sa tisansense na keke kan de do omalo cover sikani ya japade bi de na nso 20 billion ne de US ne de entesa adansidie ni nhyɛ da nimu ehun sɛm no na untumi has made no offer to AG lawyer respond to ayene entimika se de chema untumi otitreni edema MPP osono kokukama yukunu asante mantemu Bernard Entwibusi yakon chema untumi omu chirimu anya de a odi offer bia kwakoma atani jena se de ndo no keka na nya no kreda nti onyaika onfo offer bia nkoma na ideas create jobs Dr. Mahmoud Bawumia senior man akane omampani ebe de chichirim se hihye pa ene chede amponyankopon nyansa nim de odi adom no aboa pa ma ne Ghana impuntu e ba no ni nyina ne nsa no adwuma o chiremu a Ghana card eyo no a digitalization eyo no a ne mebunu ne nipa bi anya adwuma ye through digitalization no ene Ghana card nyuma hihye pa ode ba na be for kwan fa so di dwuma no adwena da ne tirim na so pa na waboa papa ndi sabe so obi wo nyansa ne nimde a obebo ma nyuma busu o manyim enti osre delegate for no we de yakopon na yi na mamo so mesesa Ghana hyebre ne mpiam yoko ni hyebre sesa ti mo sa na ho a mapepetitu o ma aka ni nyina ye fake o mo moamo o me ye bedi wa afo nko a to osre mo ada mo panipa o me ye bedi wa emegu MP piam yoko nanim ase na ebi nka Ghana de a osre mo ada ne mode mo asoni dada Ghana for man na kwanye ba ye o mampani ebe de akire vision wotwe wanya selfish oye de ne ho ye obo afode ema ne obi kura pe moja wo ayasabe be bi kura drones ne de ko mate ase enti we di osre mo mo na kwanya bio na ne pe woni mu na nsaye na nkoso am wo main puntum vision peso nimdia wo no ede be hye di abo na busuan nko se Ghana man nyina ye den enya so mfa so ehun sensem no right na LGBTQ+ bear no omo chem say already passed by previous parliament Mahama Yarga na dom kase ma se badwamba no din na ne din ede onimnyamfo Mahama Yarga kirem say onim de ntia enipa bi asan atena se bio asan akonwene mra se omo de ko parliament say omo nsan pass adan o kirem a aka ne ma se bedwa e pass sa mra ne gitumu enti ye de ntina masan ye bi asan de ba se omo nsan pass bio enti ene de ono omo nya adwen kra enti endra no o sensa sense no bebo atu agu ompere masa AGB ho ahwan TQ+ no ensan ko parliament bio because already no pass ye but Ghana man peni so kirem say etwam ndi de mo ye foforo bio nti sesi ansam no kosi enkosi kodi akwada enkwada de esi no hwan na e ka no kre Ghana man peni sa de na twam ayetwam ka bia senior man so ma pass nti hu hia so mbesa akwatena se bubo hu bio nti sesi na yemfa de hin ene ho nsem no right na yemfa ko akrata mi ni we nsoro so na enkwanim na alikopoku so no alikopoku alikopoku oyo penipa make say Ghana man peni ama na kwanya osom ewo kuayem so what you say osom wo kuayem eti papa ekirem say make say de ye no say de tie bia no ebefa ona ye minister for agric na alikopoku kirem say
Said the Kuakata, the Daily Dispatch, and the Dispatch, Rimam, Eriko Poku likely to join Julia Debra, Afinsu VIP Nana, and Ese Dunketia. Say, and this Amanu Kuno, Yanko Poya Doma, Ghana man Penny John Dramani Mahama, in film Pimian do Nungo Chimuno, on Conco 2 franc a bill, and Coproman Penny Bill, or the Nelson Baby. Now, in Ipama Bayer 19 and about 2 years as any pan 9 the way day. I will cancel them by year sebenta. As I said, the Anaki and say, Julius Debra, Chief of Staff, said the Oyen and saying, said ye, or didn't pay a shot as a moya, don't trotting beneath the eyes of Moyas size Negemono, Utimuse, or Bois, a campaign was as a boab when Pebiano the campaign with Crumanti Hundada. And nothing so I said, don't get you to turn in the NDC. National Chairman so, on also the end the Oyeno. Bibia their dance, yes, I torn our say, or thank you, torn on your man penny. Na said why ya na woda se ne de emu ada ho pefe say to me na obepere enti Uganda fu ehu o man pene be de kire nso nipa bi a haru na idris oyo so afo hwe hu masua so okra bo na ba so se won kogina no 2 franc na o se fata o man pene se si anso de lukopoku minister for agric o so afo hwe ku yes nso akogina said ya no mo say is likely se franc no betu bi pam the moncha no so. So no the front page of the dispatch. Factually reliable factual. Yeah. Okutubi. Tumuhunu se lekopoku se NDC akwanya beto na nkrata ba na se obi kwa kutu franka so ko problem mpani akonwa mananya mwanwa. Right. Ko wakata na kana yemfa wentu yase bo okra na. The Daily Satellite wato no torch ne ko no ochire mu a pena headline no krata fe to simi no mu chebra kobra. Threat of water crisis at ho. Threat of water crisis at home. Omu chirema make say die. Ghana Water Company Limited. Chirema eye kweve treatment plant no. Ebe omu so mbedumu no. Enti ade hia mo ho ni mpotam die. Mo mampa wo mu yeden. Na se mba bedumu treatment plant no se die tie bia. Enso ho bekwa atwe ekom tu kom bede mo pa mahu se ye twede ampon yakopon wi oyodo. Tie ye nsem na. Na make say nso oye kire bia koso ha na chiefs any resident o ma threaten say o ma hwe ni ya basabasa bi ade bia koso alleged forces bia seize eye landa eno no ekoma eye Quans estate for wahu Quans estate for kire msensa se bia ye o mo de na de ni pa bia seize a o madwa pa omuchim no we no muchim sa ahemfo no chim sa ye Quans estate for energy asase no e de everything memufo ene na ahemfo bi nsem a o mobuafu o mo se mo bro o mpambro no doso right enti we die en manim ya da Ghana man penin so de na onye bibi mfamfo nte sa ebe ha adwen pa bra ko bebre ni nte no hemfa ku akata mboso no enfense na dwumadi ahodo na aka no entoaso kwado and then dates me the catch was said and the 23rd day of the month of October. Sure. Now when we said 23rd October 1992 and a former president of Ghana, Flight Lieutenant Jerry John Rawlings, formed the National Democratic Congress as Ghana transitioned from military rule until 1992, 23rd October, and NDC party. Yeah. And a buyer. Now 1962, and a first attempt say be was for Dr. Kwame Nkrumah. Assassination today in history. In history, Kakrana made them for. Bomb blast be a course of Kulungu. Mr. Mantem. Okay, to the Mantem. To say, Percy, you Kwame Nkrumah free home. Okay. Now, bomb blast Nipa 5 in the free mo. Oh, okay. See, also, and come on, no. Then power na me young crabby free. Central region. Me person me book runi din sisi a. Me gusu me hwehwe mu bi na. Crab to judge say papa bi. Me woni din ni information ni age nyina wa, but I don't want to. Me gusu ye hwehwe mu na mahu. Nsebe no mu nukure wo mu. Nkire mu a krachi bi. Sa ma no. Wonya 49 years. Okay. Na abaye be wonya 13 years. Abaye na 13 years no chiri ma na 49 years papa na 49 okay. Na abaye na 13 years he do miensa na o chiri ma akofa ni sika 8 Ghana cedis ti se sika 8 Ghana cedis no se de ade na ye no abofra no aye anyamra nsem ne sika no hwehwe manya de obenya bi atua enti ni penifo se bi abo bi gya kwaya na enya no kwa enti o se opa prechiri enti wa cha abofra de na akohye gato Oso one ne dasa no hwere mako 9 4 hours na do hwere ba ko bia 2 cedis
1 hour be a 2 Ghana cedis. Na abofra ne tiam pay information I mean say abofra ne tiam so wasra na danka o de ekwe be fa so be pay sika na mo de be say David sika nya de obenya into betini na ntem sa de asra ma posifu ache no ma ye nsem na me do masuko akra na ye be hwese menya hwehwemu nyina so na nkasa yi na fi ni ye ho kwan a krachi bi me so mo de ne fa so na say Obia for witness this watumi and ne da for 4 hours what's a man nya how many years 49 years and abofra no 13 akwala no 13 years and akwala na fa 800 cedis into one ne datica oso one ne datica 200 cedis bia 2 hours no 200 cedis bia 1 hour hour ne but the minute papa no kro betuma jana na so for sa a minute na into yente abofra ne mfie no emfiri papa ne dim se papa ne 49 years into yente mfiri man was 36 years a difference no to betumi awo abofra no be ye times de wo hokra because and obi o 20 years go to me wo 13 years no emramu ne yakane defilement abofra no time on ne be ma yeden eda ti defilement into the ekoso no negosu ehwehwemu kojo hwehwem ni yendi nkomo 45 minutes after 7 quick commercial break ya ba Anidaso Wɔhɔ Obia discussion no ya de be bro me be sisi ya Minia femme waso any umre kakra na menka DLFM Plaza Hotels wasem tia one trail se wo bebe ye meetings and conferences are uni how because DLFM Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo bebe ya obenya duane a emu ode ne mu ohwam na pomudin wo mu adi ana o pe ensa papa metre abodwonsa ya so bogo mi na se ni pedua mu nyina ba yo fam anom dia menhwe bebe a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. Wantrini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee. Weekend piano, live band music. Yeah, ahomikawum. Nebe shekiu amawoniaje. Echegusa. Oh, DLFM Event Center. DLFM Plaza Hotels. Edai papa. Inipadem Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdwe dia. Ya bia ya punama. Afe ya wa 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wa busfia abetinem for a limited period. Afe sheshe DLFM Plaza Hotel. Etra kwan ewo abotan so ene atechem ya ne nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ya ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa adenta ya ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461. Email info@DLFM-plazahotel.com. Website www.DLFM-plazahotel.com. DLFM Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Ekunim die mrenu asaba afedie me wini sa ase obi ani abre esisa wadi jollof no the luckiest season 3 aba we akwanya ebema waso wo la kahwe na se utie yi a ubenya sika gu botom ye wo akwan mienu a wobetumi afaso abeka sa agudie yi ho ne edi kan no fa wo phone na bo *712# mia ba akoso na wankasa to ticket ne ma wo ho ana mia mienu so na to bi ma wadamfo wo feel lucky ana mia ba akoso na system no a enyi number bia emma wo ana se mia mienu so na wankasa yi number wo pe fa mobile money tiaka enu ano no wabeka agudie no ho kwan fufura obetumi afaso ede wo ho ahye agudie mu enu se obebo thelukkiestafrica.com ewo internet no so se bia mia community ticket no so na yi wo number ana se my system na eyi bi ma obetumi ato ticket no ama wo dofo bi ana obaba open asem se wo Ghana fa baba money tia se wo ni Ghana na wo amanonia ene fa bank card tia ticket ba ko bia betumi abo sika no ho empen ahenum eyi ye matsa ye pe na nia wo community bedi nso betumi aye mohudu bo *712# ana se ko thelukkiestafrica.com yen kambom na yenye lucky na lako bebia shawo ho so enye ma wona wondi infiedu watching luckiest jumedie yi enele imrata e chire wo Caritas lottery platform no so
Ghana fwe yati asem dene Abibek Enterprise ede niyama papa bo seba nintadie mpaboa ene bags dia ni nyina ye Abibek Enterprise ye wa manta de ladies top emema ene mba jeans ye wa bag papa bi bed sheet pillowcases enkwada ntade bi a wo peni nyina no eye Abibek Enterprise enkwada ne mpenifo underwear school bags ladies skirts emema shirts ene the t-shirts ni nyina eye Abibek Enterprise emema cargo shorts emema hoodie mpenifo hoodie ene sports t-shirts ni nyina eye Abibek Enterprise Enterprise and the bail aba ne boda from fofofo won so bra betu bi na gisika gu botom yesi adepa ene ton ho ni nyina wo Abibek Enterprise hwehwe Abibek Enterprise Domi Total Filling Station and Chenhwa follow Abibek Enterprise on social media on Instagram and TikTok eye abibek.bill on Snapchat eye abibek_abibek bill for Abibek was 053-812-9775 020-815-6691 and now 055-902-7012 Nemom Kai Abibek lines ning now on WhatsApp so Abibek Enterprise and home of quality bill. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. What do you do when you need some money? You go free hustle, you go bread, but you need some luck today. Just dial *712 hash, make you play the game and win. Oh, buy for your mama, buy for your papa, buy for your brother and your sister and your crew. From 1 city to 5K, you don't need much, not much to play. Just dial *712 hash, luckiestlottery.com. Play the game, play the luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. You could be the luckiest. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. I'm in Lumba, they are big boom. Omo they are big boom. Ede do na musom. Ede na musom. Don't know better than the free amotuam. The free amotuam. I play to Spanium ninjingum. My ninjingum. And show against. And show against. Obia kuma. And show against. And show against. Obia kuma. You know been through wow. Obia kuma tio ah. Oden mi ama die mashiro. No be see no be to me so poor. Oden mo be ama. Oden mi ama die mashiro. No dey no be. Me the look. Oh, hi,
Simoni Babini, Abu Meno, Bedemaya, and is to Minasua, and Avioda. But don't you say, Uncle O Jamia, Mammy, watch me. I'm a Macoria boss, and my soul was a sea square. So Madame Obia Befa, or damn me a money, a machine, no be cows room, and she wore my dear go work out young boys. But you no be dear, Cecilia, no be a Jimmy and Bossway, no be a cows room, and she wore my dear go work out young boys. But you no be dear, Cecilia, no be a Jimmy and Bossway, no be a say do as I see so no. Mami amesa de si amwa. Strini basi mami no si no say de. Dini chimu fita benanti ya ko zero ko dia. Asumuno sabrena micro mayo BTI no be a Jimmy boss wa banabe no be oh hi bunny oh hi bunny Gino Binstruma Bianco Matio Odamu mi amani ya mashido no be see no be a me supo Odamu bi abafa Odamu mi amani ya mashido no de no be counts room and she I don't go where can ya boy my you no be there Cecilia no be a Jimmy boss I no be Bofia no sake me now boy no take me me no pia now hide me now dog snake back me about the sign now flash me me do space now buzz me we shall be base now tax me give me space now rush me beam them now party no me pem now pada no me chim now pasha no because she now paria no okay bra na maswa ya sha wo dia gbagu so kra ko sampo bachi okay bra na mini do me shout fro woni pem ana wo twetwe okay bra na wo fa menya hwe wo hye wo say na ma hete wo so radio rap doctor wo so TV rap doctor we see chroma rap doctor I feel now pesa wo samba say so be a Jimmy come say me ama manye basa I be a come so wama chame kwame and me need daddy Lumba Creatia minye ni pavio moka jo Esi ya mwadi eswari miao Tata mi wana semwa sano donti Okuwe die mintu mio Osunkua Ododia ubebana mawo Midu wara wantia Yensi ya mwa Yodo beba besi me do beba na mawo mama o beba besi lolo afa na makuo lolo yawa na va ti lolo afa na mawo
wasa no donti. Okuwe die mintu mi o osunkwa. Dontia obana ma wo. Me do wara wonti ya. Yensi amwa yo do beba bensi. Me do bemba na ma wo. Na ma wo. Mama wo beba bensi. Loloy afana ma ko. Na ma ko. Lolo yawa. Nava Loloy afana ma ko. Na ma ko. Lolo yawa. Nava A minute after 8, 106.9. And it's a beautiful Thursday morning on your radio. Anidaso Wɔhɔ Obia. Live on Facebook. What a baby, I'm a baby to me so boy. Baby to me so boy. From a machine at time when the pa. Baby, I want bomb here. And she won my do. I ain't no baby. Trabani are correct. I somehow by the catcher and send me that was so to me now in our shop. That's what the man then imagine I'm in our shop. I know about my dear son, so I can give a speak up so CB. Don't be what it was to me now in our shop. Now we are Beman and Paywood here that so Obia, Jimmy, dear breakfast show ya. Every American for the Amawa. I give a speak up sauce. Premature ejaculation, sexual weakness. What do you know? I give a speak up sauce. Sexual weakness. Remember baby now na so papa. Auntie May. Muko kroma muntra drebi. Kama mukrunom. No. If you win one nasu ye pa. Give us cold capsules about very effective for waist pains. This in the yaw ya. Go to get ya upon waposho. Give us cold capsules. Give us about me shabba. I don't know support your immune system. I put your malaria, typhoid. I'll have join this when I want to be in the air. Watch your word in the air. I did a bit of Rossi. Benchia baby. No, I'll cry. Now me grow. My OBTI. 543 222 Give us speak up sauce. Give us coke up sauce. Give us a bami shot. Gino Bins Rua. Bianco Maxio. Odamu Miamani Mashido. Then I like your Sakradiaba. Our mobile phones is here. Dial star 712 hash. Star 712 hash. Options in the year, you have option 1 and you have option 2. Option 1 Kasana would to the Amaho. Option 2 will be our trauma for Frobia. You like your Sakradia. Also, far who ship. Now, boy, no take me. So, bet to me, my system that generates recorded the amount. Now, dogs, that was what to me, dear Gravy. About the sign down flash. Now, when them set tickets back, go back to me, winning 500 times and over. Based on time. And our whole community knows so. Based on rush, me winning 10 times and over. Then, like your Sakradia. No. I come apart. No. And Jenny, I am to be. This can we bottom. No. Okay, bra. Star 712 hash. I agree with what me, DB. Okay, bra. Now, this is your golden chance. That's up all. Okay, bra. Let's get lucky. Your luck is Sakradia. Because your luck is everywhere. Data. We saw TV, rap data. We see chroma, rap data. I find out person won't samba. Say so be a Jamie come and say me and my man bassa. Say me come apart. Oh, mama, show me Kwame and then me need daddy Lumba. Say I was yes, Minnesota, me call I'll be back Enterprise. I'll be back Enterprise. Baby, to me so one. I'm here for what they make I'll be back Enterprise. And they why a Bruta. I don't mean to say, Kwame Papa be dim Koba. I say, Hitman, I'll be back in the one side so. I'm Zidental. I see, baby, I will pay yes, your honor. What do I need to I'll be back Enterprise? Now we've got a wide range of clothing and accessories. I'll be back Enterprise. And Manta, the type will be a baby on Sabakabi. I'll be back Enterprise. Sketch, I will pay you now. I'll be back Enterprise. And Mema jeans trouser. Now Sabakabi will be back Enterprise. Our cargo shorts. Shirts and t-shirts. All these t-shirts and all the sports. Now Sabakabi will be back Enterprise. And Quadanta, yes.
Pabua, maybe what Abibek Enterprise. Mommy, I'm a sad and see I'm a bag, Papa. She's in the pillowcases. Our Abibek Enterprise. I went in a real track. I was so bad about Jodia. I've been doing total filling station. Your friend Abibek Enterprise. I some near Womukrania. Maybe I was winning a business to be on Cabaya. Wouldn't be a beton. Who was sick at the Hoba, but whom business I won't find yet. Abibek Enterprise, I mean, she was what the bell about. And also, also better to be caught up. If I was to just go to on the Dawson, Abibek Enterprise. I can't catch you on the down. I've been doing total filling station. And then for Abibek. That was 053 812 9775. 053 812 9775. 020 815 6691. 055 902 7012. Abibek Enterprise, home of quality bills. Strini ba mi trimu kai Ediona ne bae Okranko siasa wasi Onside o wasasi so no Mami amesa densi amwa Strini ba isi mami enosi nonside Adini trimu fita benanti ya koziro konie Asumu no sabrena micro ma yo biti ai no bia chimi abosu abana be no bia oh hi funny oh hi funny oh hi funny Gino Binstruma bia commentio odamu mi amani ya mashido no bia si no bia chimi supu odamu bia befa and she I don't go where my you no be there, Cecilia no be a Jimmy Abosu no be Bofia no sake me. Now boy no take me. Me no pia now hide me. Now dogs stay back me. And by the sign now flash me. Me do space now buzz me. Wish I me base now tax me. Give me space now rush me. Me beam him now party no. Min pem now pada no. Min chim now pasha no. Because she now paria no. Okay bra na maswaya sha wo dia gbagu so kra po sampo bechi. Okay bra na mini do me shout flow when the pem na wo twetwe. Okay bra na wo fa me nya hwe wo hyehyɛ wo say na ma hete. Wo so radio rap data. Wo so TV rap data. Wo si chroma rap data. I feel now person wo samba. Say so be a Jamie come say me ama manya basa. I be up me so wama. Show me kwame and me need daddy Lumba. 106.9 9 minutes after 8 a.m. here. Anidaso Wɔhɔ Obia. Coming up next on the show. Discussion segments here the brown. Lumba and Supernatural Mineral Water always proud to be associated with the discussion segments on the show. And I'm my name so what to me and Musio. My dear so what is life? And then show me and what's one of one Musio making sure so one Lumba and Supernatural Mineral Water. Lumba and Supernatural Mineral Water. It's PI every fall. So my one son can be. Where there be a woody upon to be a water. Sad of four banner. I want Lumba and Supernatural Mineral Water. And I feel once you answer plow me 0555 274757 0555 274757 Lumba and Supernatural Mineral Water.
dabai. Me de me onye na ma wonso. Amu biara nya wo fai. My obidia. Afena weni abere. What's it me subu? For we put me at the fly. Me say what's it me subu? For we put me at the fly. Ibu sisi ya mi my dear friend. Ya minye ni pavio mo kwajo. Esi ya mwadi esari miao. Dada mi wana se wasa no doti. Okuwe die mintu mi o. Osunkwa. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Indeed, Anidaso Wɔhɔ Obia. Sabre, we'll check your time in at 12 minutes after 8 a.m. here. And yeah, here me boss me that so aduonum yansa won fimpim yenu ane aduonum. Ana pay penifo atena se the discussion no ye the bro. Yenda Lumba in supernatural mineral water se. What that roma and ye de sajumadi ye de bro. Join you live on Facebook and a paying koma ye bedio no. Join you live on Facebook. Oba no share link no am of frubin so etumi ahwebi ene anopay. Abusia sembia koswa anu ehyepa. Papa wanya 49 years. Oh ya fisherman. Nidi Ede Samuel Ama aka Kofi Anyan. Posifo ache no. Wani abofra wanya 13 years akoda. Just waya kwala no pasa. Na no pay ye bedi ho nkomo. Mo the reason tia me pese ye discuss it sa asem anopay. Papa na kira abofra na fa ne 80 Ghana cedis. Abofra no young girl no afa ne 80 Ghana cedis. Enti wona ne beda atika. Abofra na nya 13 years. Enti 1 hour bia no obeti 20 Ghana cedis. Meaning so wona ne da no nhwere and 4 hours. And it's so disturbing and I pay more videos and pictures for her. What you joining your live on DLFM your Facebook page, you know. Now bra be when you swad there. In Shaba Kojo Sami B. Atina say. As usual. Kofi Taylor and so ha. Kojo Kofi, good morning. Good morning, Doctor. Bibi aboko there. About the Adam and then so or the Adam. Story I be discussing no. It's so sad. Areho. Say papa when you're 49 years. Samuel Ama aka Kofi Anyan. Why you sabo fransa? Kojo maminti wana pay. Right back of Ramedas na yam fancha kesema eti Ghana de show muti anopay. Agonansa banfo ye chairman mankesim swedro Pam Junction. Ekwa kopi Mumford anopay ye chairman nyina Winneba Junction Winneba Kaswa echeche Obia anopay nkra premente mutama na de show muti free Eastern region nyina echeche nyina na yankasa nyankopon hira wonom se de biada DLFM 106.9 kesefidia wonom etie de biada na peminchi aseviatewia dodo afere ma me de kuya Mumford na sister Dorothy saba na ebusunya ko nya mecheche nyina nopay na brakobra o se na nse na beto dwa se okọ Winneba o se mpenifo se yedu amanfo so a na yakaya no na asembisi a emremu ne obi a yefe ne se president asem na esi ye no yekohwede esi aka ne de na ye de ho hyehye na di ne pepepe na yanka ya tiefo se na nse beto dwa se okopie mu Winneba papa bi a one na yire atena na one na yire no awadugu aba na akwada no wo ne papa enchen no akwada no wo ne ma menchen na abofra no okọ school na mama akwan na abofra no sisa do pese obesira ne papa bi so wafe no oba ya papa na wade ne step mother
ye ka ho asem fie ha etimi ache abaya no ketewa ne se oyobi a odwonso kete so enti onoa nso hye ma ne huru se be de okotu akokɔ ho eba abaya ketewa ya ham edun so hye ne gumu ewuro wura abaya we ya ham a oda ya sabia wini banansan ya o it's been let's say sa cha abaya 1 month ntemani ewo wini ba ya atam ne kopie mo dofsum penifo nchen na yada sore ya na watwe mu nso nkra yen se ka free Mamford no wa we ni motafa takrade kwan so udu apam junction na wa branch akwa apam inside udu apam inside there's a nearby community e from say Mamford na Mamford city ni se ekuru ba kon eso e ka apam no ho apam district na ho eso ekuru kese kama na honom na sa nyinam lansem wo yesie na krachi no owura yi wanyam finhye na aduanan kron 49 years na wo kanya ani din de Samuel ama na yeme ya pasa krachi we Samuel dani din so aha me pa dodo amonam na ne se Kofi Nyan na Kofi Nyan ni okopo oyo fale ni na nkra beto dwa nyina akiri me se abofre a wanyam finhye adum yensan onimu no na danfo pa utumi kura ma abofre be ye aduane kura ma ne ade na Dam Valley Day na say nyina mlansem yebeka ho asem si ya na abofra no koye aduane ma no abofra na wanya finhye adum yensan no woye aduane ma no wie no wose abofra no papa ne se ne sika ayira ene nkra mete chiri me se papa na nkasa no bebi owo no ho ne ye weed base omo tonton abonsam taa omo so no tonton sa ne ma no din da tumu se oye hatam nipa ni bia jonki pa ena watimi ese abofra ne wie na wo kɔ ne 80 Ghana cedis ayira titisikam 800 Ghana cedis ene ye den 800 on 80 cedis 80 cedis say currently ni 80 cedis 800 800 and this 80 Ghana no 2024 wo dia 20 cedis mako 9 ho asem ne ye kan 4 o kiremu a abofra na fisika no nti ohu akira kwan ni sika no wo hia ti abofra man nsan kan sika no abofra ne se wo nya no kure on fa sika o ma search ne sa o mu hu sika no no so on kan baabi odi sika na hye se be ya o mu be hu na we nka kire din enko baabi na nka mo twa so nanso chaman o ma ya de ya hunu be ya hu di o kire papa nse debi sanet ye de ampanifo se sabia bondi agakwa aya na yinya no kwa enti se wo wa wadwene se me 80 Ghana na wafa no fa ma me de a kire din ne nyina se hyehye ni nie edikan obi awia me pen a me kan ho asem nkosi hwe nti we no wa wia me 80 Ghana de a ye nche ne ha ya sanet ye de ya wo ya ba ya kama nya me kopon eya adom obo wo no omo wa himfie kama etumi de anigye eba fie a manfo tisika koye ma ho de ne nyina ya himfie ya nti we de kire din ye nka ne ha ya waka ba na to fom opani a wanya mfinhye aduanan kron 49 years na abofra wa 13 years abofra na ho den wen na Kofi mesra na wa project picture no me wo video wa ha no mu sei na enam Facebook wa more restrictions nti no ma video no I can't show the video back no kwajo kwajo it's time for us to name and shame fa video no to so na fa picture no to so join you live on Facebook na bra be videos and pictures dia papa ye ayade a ahomte dia papa ye ayade a ahomte ebi obeka se wo de anya oba but sani pay a wo society mu no wo se yi sani pa bonifo yi e free honom join you live on Facebook mo fa pictures and videos no to so Kofi fa to so black obreni and the massam no ye me mobo na ahwehwo kra ne se one abofra na kwapam se dia ne de opompo sika ne de abofra no onya waka na to fom e hyase e fa abofra no e wo nechi then one abofra na de abofra no mabutu fom e na ofa no e wo nechi gato no I'm telling you oba abofra no dogi papa yi hu fifire pa na ne hu hantwe de boss adwuma no minim se so wafa nubone de ya na ni ya bede atimi se ne hu fifire pa e sone no Anidaso no join you live on Facebook na ba kwabna papa ne se abofra no enya ade a obenya sika nti wedie one ne da from anopa akopem awia dumie no o join you na do comment at one ne da from anopa to 12 p.m. It's so sad ansana weja na ayiko sika na wafa no Ghana no one ne da for 4 solid hours na ni nyina ne say do hwere ba ko eye 20 Ghana
Don hwere ba ku bia no. Eye 20 Ghana cedis. Nti one ne da. Omon kan don hwere no yame ya adom na don hwere no so wi a. Ni sika na hye, one na wie chiri din. Ebi kura ka chene so pani de wuye o so masa. Wo betua na. Pepe ya mpam wa ne abofre ya da mazisi abekese no. Yame ya adom. Ghana Police Service for apam aposifo atumi akodoa na. Ehon nsem da ho. Na bra kobna nsem wa wote a ahomte. Se de bia ye ka se emra ya na ewo manimu no ye didi agro too much. Na me wofa ase ba ko agei. I think so dance man potem ho. Me bona baso. De bia ofra o ka asem bia asem a wo kanie. O ma na ye tim no on se de mpe be ye scapegoat. On se ye di nipa bi ebe ye escape goat. Ye be ma nipa bi ho ahyehye no ma ye nsa na ho. Na asava say different to others no there's no way say sabi say we ka sem we no eto betwa da. Etuntumi ntwa. How we say openi a wenya 49 years. Mr. Samuel Ama Kofinyan Mumford Central Region. Etimi atnase. So obi afa 80 Ghana cedis nti. About 13 years. Wetumi na dama ho abao. Adanya don hwede ba ku bia 20 Ghana cedis. To ne da ma yi ko bibia afi de kire din. Aden na niam ase ikoso wo manyim. Yakwate abofre yin fie de firi papa na mfie abeka ye 36 years. Oda dana abofre. Abofre kra ya wona na aketoa. Yes, abofre wona na aketoa. Na dofsufo no ene o man Ghana hyehye sei no ana ya meya asatena hwini bade ne minim de akosi ene meye course akọ na mafane out yete nsem we da so yete a enkwese hwe na asesume na suja no fechire na sam ekire din why en niema we ama foforo bi hye wono mu nkura ne sa de ne ye kura enkwese hwe oh ye kura ana anu ya we kọ hwe otumi edin so hye gu ne ba ya ase akọ roro na ha mu ekwesi dan entu emejire na mede mpo dense mempra na me na da keke na me de atemeka we ba kwesi sen enti ahya foforo nkura ne manuama we eguso a ekoso we sei enya mra sema ka ye kina ne yatu ne ba ma wahunu ka ne ba ma ne bo nanim nanka yatu ne ye gya no so nko ana ka ye ntwa so na ye nsilima no ye twa nanka enya ne ba bi kakro betuma adwon so afa ne ye de plaster atatala no ne ye gya no nko why very very sad obiba you see niema ya de mofrefa mu no wonnim abofa ne daachi ho ade ba akwa ese yadwene ho niye Ghana man pani John Dramani Mahama no ya abofa ketwa te se mofre ya yayi wo mu se yibi Ghana man pani da na danka kufu ado no ya abofra ketwa sa abofra ya ne yetiti ya se pani no obi nya bi da abofra de obi aye bi da ena aswafo mpanifo ahodo omudi oman su no mo ya mofra te se abofra ya ni se ya ko fifa video no to so Ghana man pani abedi akiri na fato so o man pani abedi akiri Professor Jane Nana Opoku Ajiman Ofri Central Region meboa na wan nanim so ba yo man pani abedi akiri obi anim na so no ya Ghana o man pani abedi akiri uno se sa wo betumi abeyo man pani mpo ebi mpo no yakọ befa no so agi o man e de akọ nhirem akobrane ayiru sisi echi den etimi ahya abaya ake 20 sese wona ne da so hwe ne ho fifira krache me se fifire no na de ha me mpo ne se kwan a wo fa so ne abofra ne da no enka wona na abofra no kra nto anya ofa no wonachi obo ne dogi yei ye besre dofsufo dofsu mujumadi amudie no ekama akwa de se sa enipa yetete wonom de omofa mra ami yedi mra eto nkyɛn tietie omfa ahode esuo na ase eya yedodo mayim na esia yenhye da ho ne puma sibre enti de bia da ehya foforo nkra na manema we ekoso pa ene ya de ba ko a ye besere Ghana mampani titru ene ye maame Jane Opoku Ajiman ye maame Professor Jane Nana Opoku Ajiman ye besere wada we de wa Central Region nasi mama Emma obi nkofa kweti kwan ko jisika mfra busuani bi ho ma sebo nkoye foolish case. We don't want to hear anything sort of that. No. Edi baby ahumabro na donso yemfa ahumabro nchekere man yo. Ahumabro yemfa nyeman. Ya debra na to ho. Ubusu ase ne yemfa nyobra kobra ebe ye den se obekọ Saudi Arabia. Na wakoto mona. Who dare you?
ba ko bra ko boa me madam fo ba ko ye fani Selina Nyankopon fa ne kransie me mate ba ko no na me nya ne ko school ta kwabo mpie so afirim ba ko bra okotena Saudi Arabia for more than 10 years me ni de nkomo asema ka kirem se nhira Ghana de manya no fuo me sia de wo se hwe se wo ye maid e wo Saudi Arabia na se wo nim ema obi ba wo jana ma ne kwakwa maka abona ye de wo se ka ato me ye twu fa kwam enya police station asemu ye mfa wo nkwa na obi abepa chaw na obi akwaji sika agya wo se wo din sem hunu na se obi wu a ye de wo se ka ato na ka na twu afa kwam kopem se obi wu bi ne ye gyawo eye simple kra wo kuma ne ye kum na kire din na mom emranti na se de be ye beka se bia ebia na nya onu nti no ne ye de posifu abam ne hwehwem ne hu bebia no koreda enso ye de yi ehwehwem ngo se hwe ana no immigration officer mu kokun ni se ndran so asa no masan tu ahye da bio meboa yes asamba akopɛ kobra sa na ye foolish case kobra se obi was ka wa Ghana ha se de ne ye ka no wo ye dan ontumi ni for da sikani wo krom ha so obedi for there's no way se sikani di mna so wa Ghana ha nkomanya kwanim da obi owo bie no emrandi no kohwe samre meka sa be ya busua no se bi ka premo entoma no mo gida matusire into mo ko ba kwemienu na nkosi hwia o matwa so but let's assure our listeners bra ko bra we die man for dem krom me follow this case. I will make sure say man for the hono meko apam police station find out about this very case. Dobsu winiba I make sure say me follow case we nyina ya pemu pumasibre because sabe penifo say I mean obi ye wade na wanka ana say sabe ye yiwuti neti bone ne ye yiwu ni wankasa ho a ye bekoso wa yiwuti bone sa and one thing the internet never forget why video yi abofra anim e video apa bontin dada it's secreting online video is secreting online I dey be ha abofra ne that and due to that no say abofra ya kata nanim and video na da ho ne ade no say live on Facebook na bra be hwem say niam ekoso no atete enti e besere Ghana man pani ono mo ke bia wo nyina ntana se no mo nwinim na bia sabe ade say wo ye ne ye che wo so pe a enye koto asem nye nkodi wasem o isi we ye che wo so a enke hu nya se yemfa nkokoto nkedi wasem ye che wa straight for life ne ye jelu because enya ade betumi ni partner fie ontumi ni pantana enti no ye nya wo kwan kodam nkwan na nyina obi te a ohu ase ana no Manford apam ne potem obi ni abofa 13 koda e mekese no odam ne nkwan na nyina menye makonye makutuma kodam sa se basa dodo ane be yesua de ba se mi besi na busua ko ene yesere mo menye ne yemanye ne fie asem menye nka ne ofie we informaso na aba no makotuatua sika de ama ne pabi na ekire din na abofa no ofie makura mekache sa na ekoso obi adiewu ne wakosere mesere mo menye ne fie asem na busane ne bienti na nipa na pesika no odi amma busuafo na asem na to omode hye no na omakogi sika no na yetwa asem num na ye foolish case nchechire mansa o de bia meka enforcement no sanya adwuma de bia da mobroni hu bekam ohiani ba hu bekam efiri se de enti ama Ghana ene obi adi nsem hunu ene anyamansam kwaso omanimu ni nyina ye mra penifo ntumi nyirim na law enforcement agency for ne famra ne nyadwuma nti ene aduru bia yadri kas basa omutwi de kwaso nkum nipa ni nyina ye mra enya adwuma ntra ye chena 200 series 150 Ghana endo aka metuma me kofie the same situation ahaya kpongro haya wagina bia ye nyina senior man to card gidi be gina ye nche hey for license bra nya se yesio mi manim endo anumre me ka kire se me go kpongro me ko hiashi yes manim nya se yese senior man o mete traffic light na chiwa driver ni gina spent na metim gina bia gina ye kire ne se bia gina na emwa mani nyina wa nyina wantie na okogina ho no mo buy so ebu mra so me boa de na ese mo ye e wa no best stop car ni so o me gina ho gina ya o fa kire na o buy no senior said ade na ye no bring your lances gidi no okogina o wi ape no ni free ho car no hu wa kogina o mo police car no kokogina o mo car no na driver na call ye o buy mbisa ne say kwesi se so o ma jimi 2 na Ghana cedis until next time o mama onipa na hunu sa de na oyempo a obetua sika na meboa yes obetua
we tue 200 cedis enti next time o say gina baby 200 na no mbegye enti de enti na so ha ne ho so begina yi but we ye ya je wo license afiri wo nsam ya de car na kosi office car o namra oba ya ye so driver no onye driver ni enti car ne ya je na license afiri ne nsam ma ne twi car bio o car ni sia ya fan we say betua na fa o car akọ ba ye ma krachi we nya adwuma bio said chenkani wa Ghana bra kobna ka fi se sabe benya adraba fo mbedi nsem hunu kwan so da trotraka tumi gina baabi apake emre anya adwumanti ni nyina gone down to the AC wo Manford asem ni sia emmo mo hwe mra no so no dibi na me dibi na me nibi se ya but the best the case we there ye fi ani ken de ani ade akire Manford the posifo ye sere mo ada winiba dobsu ye de ani kotua wi se bedi asem wo yachi as I said justice atente ne ye adwuma ma abofra yi ene na wofo right ye besere ye nya sa ne ma ne ye onte sam le mu ba ye den wujimiya na mra na do ato level ye mfa wudibre ene tumi ye kitawo ye do ato level pepepe na ye nse na ma foforo onte den ba kobna wei enje be sen hu bi Mate, could you make us na pay messages ka crab by your Facebook page? Medical catch that. Said Johnny live on Facebook Uba. Now with the comment at all. Tobin says this is very bad. He must be arrested and jailed to 80 years. Agnes Robin was so sad. Abbas Austin. I said the guy is not okay. Abbas can you the buy? Kwakudon live on Facebook. I said this is very, very bad. Obia, such a wicked man. I agree with Sammy B. He should cut his manwood. Yen trying to bear staying even free honum. Felix Lawson adding the message about no pay. This man is very wicked. He needs to be jailed for life. I'm very sad for this girl. Kofi Taylor, Kofi, and I pay won't so ubrini. I mean to you where? Hitman, good morning. Good morning, sir. Na Pape 49 years. Wafa Akura wedi 13 years. One na da adenya wafa 80 cedis. Into one da 1 hour be at 20 cedis. Hitman. Papa yo da Facebook yi ne bema we ohiaje first thing first mo de ne bema to dua so a mo mani gina na mo de ne bema to dua so blade na mo de asensan na ma pe mokosam ma hu mokosam ma pa boniki mokosam aboniki na ma nyam baby Hitman this man ohia mokosam ya hono aboniki na masampe akakaduru ayanyama ni jeni ayanyama bom na mo de afra kofiso be praba play uchi ne be man ho na mo de afa wa man na mo de ice blog atoso papa we oyewudini mokusam ya ho aboniki ma pe blog ne kakaduru ani akakaduru ni jeni o manyam na mo de afra mokusam no na mo de afa the blade asensan ne bema ho wi the blade asensan ne bema ho wi na mo de afa ho na mo de blog na to swama no bu wi ana mo jene life in prison mo man a life in prison first thing first na mo de saye no cause ye wo krom ha say this is not the first time me matena bubu ashipen papa penimu 70 years wa fa akurada Osmanu kekewu Osmanu Hitman, and ya maybe one ma. I was say, ye case study. A man for the 2 hopeful. 13 years akura, o fan one two. What bodama na bibi na yeo? 13 years. 49 years. Ye akura ni fie kura fun fie mkrampa. Se o si su 20 years na wo baba akwa. E na wo to aso 4 krampo na. Anka last month krampo. Osin akura ipeni. Adenya 80 cedis. 80 cedis ayan 80 cedis. Into Biba Bayoa. And the funny thing is, in Shabaka story, no, Akrane Samba Hoben word Yanema. Went to Yaneka. Went to Yaneka. Says Sabi Akrane po first canpa. Went to Yaneka. Nase ska ayera. Uni prove be a tresa Akrana Fiscano. Waba ben word Yanema. Fane papa ya why Akra 13 years in Nipode. Why the ben word Yanema wo papa when you 49 years. 13 years in Yakura. Now waba ska waba hone ska era. O wafo biba o san ton wi. Wafo biba o san ton wi wo geto. We eno na make an aboniki.
Moko sama ya ho. Akaka duro ni je na ya nyam. Na mo de afra, na mo de afa ne bema, wo twitwa ne bema na mo de afra. Se ofirimu firi ana owu koba, sa nyinam na asem we ondi biom. Ni hu fifire utimu se amra omukọ to no so ne akra ne dakra. No ne akra na da beburu 2 hours. Wo hwe na nim ani ne hu fifire a odeda Facebook yi so a. Utimu so ne akra na da beburu 2 hours ansa na omukọ pie no so. We enye je open ehia no. E wo so omode ne fa treatment mu ankasa. Also mo de ne fast treatment o mo de blog na to so awie no de be ma no to ato so na chele na boniki na freeze no na ma san de aba boso ma bone hwe ano so ma be fo kofi be pra no Debbie Hitman enye se e be pra no be pra papa yi enye se e be pra no papa we owudini ade we waye hu it's more like say we kum nipa cause akra 13 years etimi chene to wo fa ne to e bo ne dogi bibi ya wa adwene bibi ya wa adwene aden ya wa fa 80 cedis enti woni ne da 1 hour bia 20 cedis sabe ashawo ni ipo na akofa na onu po be pnipo se ne nda 4 hours for 80 cedis wati bida se ashawo ni ipo no ne okofa na onu po wanyini oburu 18 years na akofa na aso ne da 1 hour bia 20 cedis do you think say obeye se adwuma we na akura 13 years onya 18 years ipo na ne na koda aden awafa 80 cedis enti woni ne da 1 hour bia 20 cedis akura 13 years niwe oya shawoni na ne na bedasa sabi ya shawoni po be ma woni na dasa we e wo so ne be ma no mde to table so mtwitwa ho no mfa mokusam no sani ameki no mo nye ne sa ama no mokusam ya ho aboniki ice block kakaduro no manya kakaduro ni jeni no manyam de afra no mo twitwa ne bema ne ho omunya garlic kakra so ka ho garlic kakra no mo twitwa ne bema ha se no mo tutu ko visa Enquires now your papa ya de ne hwo abe ye nkwan aye mate me da 38 minutes after 8 am here yes baby mo obinya na adwen se sebe yes so kro no so no we are not in any way say we are in support say some pampo sa bofra ne bo kro no a yes so kro no so na mom no kura egom ni say emra wo manyim so obi wia wa de a ye de ne fa ma kran so na emra ne nadi ete Ghana cities eyesen even posenka we ye gidigidi mpo na dofo ba ko because betumi atua ete Ghana de how much is ete Ghana cities a eni tie say utumi e de 1 hour don hwere ba ko 20 Ghana bia won ne beda 4 hours ete Ghana we share within ni wokwan mu a we share ni pe otwatira na no difference we share man we a omo ye pe. There's no difference between you or no difference. Fafa Joyce and I paid in the message about say heartless man. I pray this girl gets justice because the system in which we are. This is very, very sad. Now I fear until in the message about Anna or the crying emojis Ediaba. Asemo Ghana. God have mercy on us. Good morning. Kobia Samoa said this is so sad and it's very, very sad. Foolish keys and the bay. Kobisa. Okay. So Eric Abwaji message or the abanda pay. I said the Lord should deal with this man. Very, very bad. Johnny live on Facebook. Oba. Now one so would will comment at all. Lumba in supernatural mineral water. Adaroma. Also free. 059340 6565 0534 050 199. No Johnny live on Facebook. Would will comment to her. Mejibre. Nafi Makinka Diamao. Margie. Yeah, no. Patrick Frost saying. Patrick Evans. Ura Evans and a payment to you. Baby, mekoso abomo abaso. Ekro no ye drama. Manford no ho ye drama. Okay. Na opening eno na menu aneka no. We enkosi hwe senye mu no amoaso asemi mu a. Eyade e koso. Na les kuna du nyumo se oba oni be man ye boni yi ache. Ufisa kwala ise nebusua wo bia. Sade we besi. Yana edru de bi na utin sem ni bia me the whole world emra mani je ho ye Arab semra onipa we ni say ye manu ko nipam ye de na gina ba bia boni tu akun ni ni awni ya me adwuma Evans Yankopon enka ho. Good morning. Good morning, Brakwa. Me ba che Frozen. Brakwa man pa che family me ka sefra kra no tan. Lizzy mami nti wa no pay. Brakwa du ba bia ya na awofo so ye ka ho bi pa o. Be ma 49 years ya woni yere. Na wutimi ja wo baba wa se kokko no aduane ma no. E bi nti won ware no ne oba ntena fi.
Yebeko mukura ni bia ne mpran no menka se papa ne ye na ye o. Yebeko mukura bia ne mpran no ne te hore dada because what me ja over 13 years say papa 49 years e woni yire ko no aduane ma no. Wo ko no aduane wi ade no be so be seketa ma no. Nti awofo no ya mom ye ni nkoye ma ne ho. Senka wo pro school by no wo nchen wo fi a. Nti go be betimi asese wo ba e te se yi. Me that. Right, me that say no pay. Good morning. Good morning, Hitman. Uti atima minti wa no pay. Hello. Hello, good morning, Hitman. Me uti atima minti wa no pay. Hitman, ya mi sure need my power. Hitman, me dey na say sisi a we no. Ya kwede na be yan hwe so dey ama afoforo. Because dey ye kan ye we me first na last o. Egusu ekoso. Nti semla no wo ho mo a mo ma ne yan hwe so dey emo obi ma o kina bi susu obi koye bi a ya hu say dey ye de ne fast ni. Because papa panyin na wo ye say ya yan fa nsa say wo ye meba ana wa wo bampo ni wa ye bibi sa na dey say nka wo di ye ni ana. Okay. Nti mo mamla nan kasa. Hitman. Can I touch you with your name, my power boy? So papa, Samuel Vondi. Also, this man is very, very wicked. He needs to be jailed for life. Good morning. Good morning, DJ Hitman. We are brave for me. Say more dance man no pay. Maminti wa no pay for. Hitman no pay the any pabo tokra. Na enkomre nyina mobro mba nko na de sa na ma we di om. Because what the four babe na betimi de sa de we di no. Hitman we dey mesere no say omo fa no family kwan so na emu owura emperifo mampenifo kura ehu so esu na kola ketewa na papa panimu a wasan ahyehye aka ho akola no wafabrem Hitman obi nto aso brother from me that Steven John in the message about no pay. I said the man is very, very wicked. He needs to go to prison. Good morning. Good morning, Hitman. That's right. Me pa chome who ye for say. Yes, now Kwame Atia because this is down. Kwame Maminti wa no pay. Man, it's two years in Bolu Keke, you. Bye. But that's it. Good morning. Yes, sir. Good morning. Kwagu Maminti o tune for radio no na fe. Menti oka. Asem we bi eba. Nya me kan ne se. Dan nipa no, ehun nya se ade ne beko, sabi ade ne beko jail. Ehun nya se ade ne beko jail. Ehun nya se ade ne beto prison na sabi ye ti kanka ye ji na taxpayers money no ye sa de behwe no san nipa no krona wo free so no ye mfa ne nko kro ni main station na ye cage emfa no ho na akwala na wodi ni sa adwuma no sole anopa ye ma ne bread okwa se papa no ne muma so no opa a onfa bread ni nsan ho na beti no opa onfa bread ni nsan ho ye cage a wontimi ntina se wontimi nkoa ne ho obegina ho straight de biaraja akwala ni fa bread ni nsan ne ho kopim so wobewu owu a station wo yentro ne boni a wo ye ne mfansa ne so na nyansan na ho emma kuro no ani nipa omuti kuro nim enti se meme ya wo na me kopie kuro ni station na me hu sa sign post na madwene na kuro mu wofo nso mabu na omuti so ni kuro ne ma enso badwene no ma twoma free sa de ne ho ya ba oti de ne akọba na wo ka sai ya fa ne cage ni e wo station mu obi ahu ya nsan ne ho akọpim so do right but that's it kwaku for night. Good morning. Hello. Me pa Auntie Maggie. Pacho no ye fra me ama. Ama ma mintie we. Me pacho papa we de nya wa ye no. We di ewu ankasa. Mo sole a mo si ge ni ne ma ye nkemu o mem na wo ye we no mu se den na wo ye. We ni de na wo si ye twa fi ho. Ye twa ekura fi ho no mo. No hu se yes. Nya wa ye no wa ye boni. You. Pacho me dance. Ni nya me nya adwuma. Ama nyankopon ka won so ho. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Yes, sir. Me patch your first saying. Me we need Jesus. Me ta from life. Me frefi apam sisi am no kase. You, we need Jesus. Mami you. DJ Hitman. We enkwesi hwe. Me say apam ni Manford. Ebra o wa no. Ada, hwe obi tumi kum na office. No the ama etua man o kum ho no. Ebedu police station. Hwete sam no ma to card am CID boss. No mo eja asem. Yeah, where is he? You see the same thing as you are, Pam. Hello, hello. Hello. Bra. Yeah, after show no friend na producer person who didn't come obi. Why? Pacho Mate. Na ma ya ofre ya na wa friend na ye didn't come pa. Me that say. Good morning.
Mini ama give you mo. Asante Zongo. Papa. Aminti wa no pay. Asem no eye me ya. Na me wo asem bi se kakra wa ha. Okay. Hwɛ say mo ka asem no mo ka bibi se akwala ne kono aduane. Edi maa no. Niti akwala 13 years. Me Asante Zongo me mma me ba. Enko obi fie say okono aduane ama obi. Akwa anya ba bi papa say gato. Ahono sisi maso kakra. Say enya ne wofa. Enya ni ma bi ni onu ni nia bi. Na wo ma mi ni papa a mo wo mo ba. Ahono media asudie kese ma awofo no. Oma nya de eti wenu ahano akwala no ni na awofo no mfomso bi afiri aba e wa awofo no. 2 akwala odi nyamna sem saa no. Ehun ma kwan se oya bofra ni saa. Edi hanu human rights for Ghana ha bibi ni ano magina kire kinkan no aha na human rights for no so mdi makwala no. Okay. Eti me so media no. Asante Zongo me da say anapay. Good morning. Good morning, Black Abraham. I want to say Me patcho me ho ye fro say. We diane Tommy o bridge and come na me good. Tommy ma me nti wa no pay. Asem we dey mu oya. Na ya na ye mfa blame ne ma ye nya ye ne bi no. Attempts no ye mle ye mu je ni. The come cry born here we are any man. A coin bear so na Nisika 800 na Kolan Kofa. Not just say, Okoya dear mano. It's mine we went to me and consider Kola say, oh, or yeah, a dear mammy. It's a mistake about crown or famisica. Mean consider, Mammy Fanche. Since 13 years, there was all any dead Tiaka. Maybe or Baba, Meti and on air me yapa. Na Eblano. Omo fane family kwanso nenyensa na oma obibia. To me that say. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Me patcho e fro say. Mama say go chima jo last stop. Mama mami nti wa no pay. I bra kwa bna no pay me ra ho pa. Me ra ho papa. Na me nim se Ghana mra wa. Asem we pa de pe se ye nyina pe se hu Ghana pa se mra wo. Na papa no Yakobon so fa nche ne da. Yakobon fa nche ne. Na sabe sanka me police ni ana se me ya ban adwuma pa papa pa obem pass e fra me mama me da sna men kamu mama wonso Yakobon enka wo ho anopai se wa frɛ na wo de wadwentwe e de aba. Good morning bra kwabna me ba chere for say pasha me de abna mami ti wa anopai ba kwabna papa no se na akwa no ntua ne ka me boa no de Jan no koya mano no ontua ne ka because wo tua ne ka akra ne sebi ko onwia akra 13 years aduane be no onimu noa ni pieto kro nim si but me blame awofo no so watini agya wo ba 13 years onko geto onko no aduane ma be ma o be so kire sen enti kaka me nko a motiti ne agi ni free mu no so mo tele ka 36 years 36 ne yam fama no no one quad them na so ba o hu akora krampa na ni to krampa sha akola. Okay. Ano di nyambra sam sa Yakobon be tua ne kapa. Me da say. Good morning. Good morning. Me ba je fro say. But your friend Muslim ka se fi asha. Mami ti wa no pay. But asem we start here me asem me bi sa me hu say na akwala no na wofo we 13 years onko school na wofo we e no kon ni aduane ma ghetto man. Ohone ya sempa awofu ya wasudio 13 years. I will sembeni. Papa we dear. Ghana we on say lawyer bia o. Omu man life in prison kra onkoda ho mani hu wiase biu. Oye witini ankasa. Na mi betua ne ka. Me da say. Good morning. Good morning. The first say. I put on a John question from Tema. Me too. Never shall let my family papa. Abba. Papa no ada na sabi na adwo ye adwuma me ya make a sabi please yo me that say comfort Marty the message about no pay us this is very very sad. The man needs to be sentenced to death. Comfort Marty message no. Good morning. Good morning, Hitman. Me patcho for saying me patcho papa we wama about time raw what are my your friend saying me de abna me freshi awosh you abna mami too. Wama about time raw papa na ne maame no me de make say bi one papa ne twempena
It is saying the Mpnaba. It's a bit my friend is on your piano man. It's one shisham war. Now, Papa will and come on fan and toho. They are almost one boniki. They may kona na we can. They be almost sano. They be almost sano. They be almost sano. No more man be no. None of what's no more fan to her. Yeah, but that's it. Marching. Yeah, the frost saying. DJ Hitman, Angel, who be you. The frost saying. Great, you have to tell me. Mammy, want to pay you a fee. Yo, DJ wouldn't be. And 24 say, Sakokraman Ferresa, better a bit soon, Reneswa. Ferresa would yes, our a bet terraso. We have to call speed a speed, not a small spoon. Okay? Papaya, dear way, there's no need to be jailed. No. A yenema me no. Either say, ye best sano. Ye be ye sabi, ne shoe mo abano, ye best sano. Amana dania point bema, obey me, keke. And I say, the bema na since I would be side in yam seminal. You be careful because DJ Hitman, what they are pointing ko a brutal bape, obesu me. No matter what this man does, you didn't man kura image no obeko could do among yam ransom. So the best thing to do, and he said, your best son, and I see big channel in a few. That's it. Great, you have a mess, so may that say. Good morning. Morning, me about your first name. Mr. Femi Cobra. Cobra, I mean, you want to pay. In fact, I'm like media role crap. I'm 13 years. We are a teacher better one. 49 years, we teach our way in the sea. My own name, DJ, won't be passing me. I'm going to cry because all the common on beer, not finding him. Because of I say a bit as Kanishi, a bit nishi. Obako say the man no sponsorship. Oh, it's a do in the same man one young demo, but yes, across on the side. Young, I will for the informal. Se said baby a papa no couple and as I can never mean our parent. Almost nishi, and as a moon you drabia, you pay you more, no money. Nothing a black coffee kind of. In fact, for example, no word. Yeah. Good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Sante. Yes, I Hitman. Gideon, Ubren, ye young quay. Yamasi. Hitman, if you say you're independence free, and yes, you're broken channel. Gama, I share a mra. Ye be the other bedroom. It is a thing. A baby, and she shares her web bank money $10 billion. I want to train you now. Coco do say, web bank a year too. This can only be money. Let's abandon this son. Into a bath of flower, Babano. As a son of Sacocha, she share my iron assay. And I say, I can see a best sign near this canoe. As I see a cocoa sign near this canoe. And a man more obey your mamma. Maybe I make a son say, Tracy, I'm a woman. Yet the only parliament. Parliament, I am ra. LGTBQ stroke Z no. Yaya woman, you know, with the cocoa was a customer penny the sign. Asisa, I'm a bath of rubber. It is a thing, Miss Sino, Kekeno. And no, I this one, my young man, and penny voice say, yet means I saw and Rafu Frasi. Okay. Be an idea on the anything. I say, Gideon, but that's it. Manuko, Pentari Kakrai. Kakrabi, yeah, Brinty. Papa was one hour, I am. Yet the demand part of that time that she said, what you want for now will be dinner seminal. Yes, sir. Oh, when the mobile no attack while I need you, if you only need you, then 36 years. Next, I was 36 years in a manner. That's what waiting that can you see 49 on one. I just got the prison. I told you on one. Often saying answer. Martin Gideon made us say, good morning. Good morning. Maybe I should Mark on the mammy to want to pay. Yo, Medasi. Yes, you the moon party. I can't come to but I didn't. I can not find I got what in the fact is for family.
season one dance ni ya owu say what this can to e ya bo apaya e wo papa ni tiri ma ya na adwene say obeye ka abone no aye e di amansa fa abone tu ya ka go ha mo brano on ba no fa kwa ba say what is for prison yo yes the ya ma Ghana for ya kuma say e ye high papa e da say nyame trawo Yankopon enka won so ho adopay. Good morning. Good morning, Hitman. Yeah, for saying. Kofi Mani Ashama Diamond City. Kofi Mami ti wana pay. Hitman, say yen she vivi. Sadie wo Ashama hanu me wa hapa. Uti awufo manu ye mami mba no ma. Sebi omo mba ba no. Ana mami bra ko Jose be ya de ma no. Sade no so yen hwe ne yen dai. Thought ya say o baba we nipa no wadanfo no ebema o kasa baba mbe ya de ma na e ma ne nko. So on musu yen hwe on musu ye na emboa ye mbaba na omu safety because in kola bebre awofo no gel mama ye kan say we embema bi mu bo nkola na toje akwara so on be kan tre o maami o thought as e and decide no ye maami no so omuma na omu sade ni ye pa yo mate me da say. Good morning. Good morning, DJ man. Yeah, for saying. Me na me no kasa o kase man. Oh, man, Kato, I think someone make you submission away. But in me, we. I mean, to you, DJs man. Mrs. Sadi, we a course or han, me, a pum han, me see. A course or han cassa. Political more, we have been here 15 years. We'll be called by no, I think some catch her said, producer, person, one who didn't come on after you didn't come yepa. Mate, into no, producer, hello, senior. Hello. When him back over a message na Brana or free apam no on test your WhatsApp number we 0593 40 6565. Your best from Saint Lupitina man, Miss Row. But na bogu phone so mame 0593 40 65. What the testing number na bra natural say wo na wokase free apam no. Na mefro na me no adi nkom me ameba ho nom na ekwan ye fa so na ya fa so na sa na ma hodo ekoso no. Ya pa ho ntoma na mpemifo ehu de ekoso. Final caller, good morning. Morning. DJ Hitman. Your friend say. Auntie Mary ni. Mary mami ti wa no pay. DJ Hitman. Mami. Enshira ba se obekwa akọ. Obekwa asem no. Yes, sira ne pa so onye saman. Yes, Ram, you did not meet in Sereno. On this asem which in my age. Not a see I am penning for now, what Ghana Hanman. Jelly Nana was a dear Muko, and so, Sika a ding up also. Sika a woman, a ding up also. On Yenny a ding crapa, and so a fancy canty on your dim fanco. Nipano wa nyabi afa manema obenya bi di ama police obenya bi di ama police na me nhiramu asam no kwa meka na ka mitirim me da say producer CM Faway. Good morning. Me ba che fro say but Ernestina ka say free hefa Fadama mama ti Ernestina. Me say asma me tie mo me we ho pa shuko na me shu me we ho kan because me kuta mama sa kese mo die me sira mo die chi mama why mate ya me sira mo amen radio come what amen ye be die chi pa I think so ana phone in segment no ye be see na fe no jumadi foforo ho nso atumi atraso Kofi yakọ quick one na yen hwe na yen sorry so anopay Hitman ye kono na ye be do bi ase say ordinary video into DLFM 106.9 na Hitman impeni so emo mani ndi case echi na inshiraba so ho no free ene man ye ofre so no we assignment kesi ya de ma inshiraba producer me bi ti nyina ye ntai na chi empire bo fam sika fam bibia fam no ye ntai kwadwa chi na fe adwuma we one team free kwadwa say ube team free what there was here the support you bia no ye de be support you empire bo mo sika mo bibia mo ye de be tawa chi what do when ye dia sem ye chi ama what kwadwa dia chi Hitman me mani wo ma ho pa inzina ndi was say ye ni die chi na Hitman ye ko na me de happy birthday kese kra be kwa ma me nua be man Kelvin
Kelvin yeah the friend showboy nyame nto ne nkwanem na onyi ne free adum nkwa adum na bibi ohwehwe bia no e ma ne mbre mi busa na say na chawan and the be party and also you bosome ne nso na ase man to die more than kakra but se ma mi nsuru ye be party nti ne enche Hitman ye free up acha and 31st ye na waji pay na waji ska intinia ye waka to party na am kopon ye ne kese no man bibia the no show we asimu bia embre mu pepepe ma no mate go fi me da say go yo yeah black of right yeah ko yeah intino said ye na make na no said ye ne o make so memu ne mwa inti wo mbɔ mmɔden a na wo maga na mra no hyɛ wo nsa no o mmɔden ma mra no nyɛ adwuma de hia me wo ma no mra no yɛ adwuma wie a ɛtena no ɛbɛyɛ nhwɛso ama obi foforo a ɔpɛ sɛ otu saa sɛ anamɔfo saa na yɛbɛsra abatan no nso mma mani ani mu ma no akyi ne meme sima ka chwa sala adwuna me wo bra ko bra tell I'm telling you say seduce Monday anopa na wo firi adwuma wo firi fie ba adwuma hamache be say 3-4 emaya from be 13 years to 20 years eni memu a omo type omo sanso be boro be 100 a omo firi kromo ba ehin na mokọ bibi se me ho se denti sanipa we nyina ani awofo ana omo now anadwo 1 am wa koton kwala we no na won fefo nketen alajo obi oti alajo bi anim dia me kan edu ahamache Sunday no na me so omokọ na eduru Monday na ahamache a yakọ adwuma me se mebu na be hia wo mokọ ano so no omo bebrebe mbebia mu firi omo ba no omo nim mbebia omokọ jonki sem ku a jonki sem ne dos wo mami ye besre abatan no wontumi hwe ba enkọ wo uni time so betete akwara ha ho nkọ wo no mo mani nkọ mo ma ho na mra ne nya adwuma mra ne ya adwuma a bra kwabro obi ntumi ni nsem hunu nkyere obi a eno ne ade bebo mo man no bebia pese ye kọ no yakọ sente saa na mra na nya adwuma de bra kwabro ye ha ye ho ye betwe nkose hoye de bia onyani ba bra kwakam emosikani ba edi sunku ni ma ha adwen right me kọ no me de birthday ema me ngofa asifo mienu na yensoro so na a glorious and happiest birthday to Honorable Owusu Prince Senior Oya Assemblyman Edema Adisha Wonomwo Ejamesu NFE Elder Owusu Prince Junior Ono no Oya Elder with the Church of Pentecost na ni nyina ne se twede ampo Yankopon onhyira wonom afoforo de aka omafi ho pa na oma anigye ene kunimdie mra brabonum twede ampo Yankopon ehyira ne mai wasase wesu a mari wimfi oniminyamfo Owusu Prince Senior ono ya assembly member an assemblyman Edema Adishia wonomwo Ejamesu NFE so Elder Owusu Prince Junior ono no Elder with the Church of Pentecost Yankopon hyira wonom no mpagya mo enkosoro na omayidie emre abrabo no so happy birthdays to you oniminyamfo Honorable Owusu Prince Senior assemblyman for Ejamesu and then Elder Owusu Prince Junior Elder of the Church of Pentecost emishira mo no nyam kese wei efri Nyame Kwabena Morrison Morino oye sports presenter ewo RFM Bantama ehonom enewo Nyame nhyira no pa na we so ekọ ediama Madam Esther Owusu ono e teacher ni ewo Ntobroso Basic School na Honorable Maswera Mponsa Dufo oni assembly member edema de hyem Kumawu waraso eretrawe no se ne eya ho fedua Madam Esther Owusu a we teacher ni ewo Ntobroso Basic School. Enti madam, twede ampo Yankopon hyira omo animdia a obetumi di akyerade no watumi impart knowledge ama ye mai se be ya dachi bia no e be fa wo so na ye man so aye nhyira Yankopon hyira no nto opono watamfam so happy birthday ekodi ama Madam Esther Owusu a we teacher ni e won Ntobroso Basic School oninyamfo Maxwell Mponsa Dufo assembly member Edema Kumawu wala so na o se yemfa birthday we yemfa ema wona bra kobra me so kura no Madam for ba ko wo takwabo mpie so abrebo ni de bia tete sa na wo se ono anade nyina antikoko obompie so na en pete na ne ma ese Yankopon hya no nya ne kese ne ma no ba ko din di copy ana afin so precious so mo se yenka nkyere ne se Yankopon hyira na wo nte ase hwepa na odo a wode ne de akyere ne ma no o mani aso enti ene twede ampo Yankopon ayatom na ode afe ba ko aka ne mfe ho a one Yankopon ya ne kese o ma ne kwatenten
a onyini che ewo mu na afi nso yedie ene ade pa nyina wo mu bi so happy birthday goes to you anti koko a watakwabom piece we efire wo ma na mo se yen kan kire copy and afi precious yankopon hira na mo kwantenten ahoden ewo mu. Right. Kojo me da se papa. Well, let me say happy birthday and come on Peggy Annan. It's your birthday today. Special birthday and come on Antinana. Son will be a from Antinana. It's your birthday today. So this one is coming from Arella, Martes, Kobe, and Afe Pakwesi. Will be a swam happy birthday. What was your phone? Swam happy birthday. Happy birthday and come out Peggy Annan, aka Antinana. It's your special day. Enjoy your day to the full as well. Thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. I said, I guess here, I come out production team, production executive, executive producer. Ishaba Kodjo Samebi, Agana Fwasumano. So no one ti adwuma free okura Ishaba Kodjo Samebi Kofi Taylor no so na pay was here for boniki ever pay be ba wana papa body a wedi die ano ehye so that be among comma programs director maybe Sama Silver Lady. You're from Hitman. Good morning and enjoy the rest of our programs.